glass top no dey abegum na abobot se kosua no ti no aboy tete agu bottom no tete agu bottom no wo de bobo ese so asa na echim na wa twitwa kitinkiti an wo de gu amon na wachi na wa enti se kebab no oh okay afa na mehu ade kro kan so ya bi na mehu enti adwuma wo ye no no etu person kan kra ne bet na won chei na wo ya na wo makwa akọ na se de ode ne ba he ya fa number tv so ntimi ngoton so ya bi oh ye fa ne se otimi ton sa o man wa mele na o ba tun akoton aba enti ka me pese ode nkura ne bakra na wonye bi kra mame a minya ska bi on ho kra na se me ye ne kakra ombe ko echi mama na mato aduane de edi na me ahwe wo na wo so enya obi asoma no esan se wonya obi asoma no okay enti no o ne call ye no ne di nkomo ne dai na esi oh e de atam de bebre o se dai mamoto m kankan na wa hwa wotom ne yinka wa hwa wotom ne yinka mi bisa because me ankasa me say wa hwa wotom ne yinka so wa wura ba bi na sa motom yinka wa ankasa wonte wa hwa yinka kanokre kanokre because me pesa me ka bibi na me pesa me ka me say me say wa hwa obotom no eyinka obi anka nkyere obi an ni tifie bi anka say amotom no oyinka sister Becky obi anka you okay nti edikin at first attempt the day no amotom oyinka second one e dey no kankan me ofi me oba ye you amotom ni free ho a o san ohonam kankan san no kai na wa hwa ohonam so yinka Debbie say e wo se yehu e bia na wa wate na onni ho aduro na nka yape ho aduro ama wo onnim obi anka nkyere wo ono so ye den oba afun time no ka so ye oba afun no oh ye te dam ni na waka mo ne te no ba no da wo ye oba afun ni nyina no da odi kan ka oba afun na sa wo second born na after second born ka chem dada kwa na me pese me ka chobia oh nsu odi kan ye den odi kan di matem dada nsu na me kan chobia se me kun odi di matem na sese nti na me kan bibia chobia nti na obi a honam oso honam no body no oyinka amotuade oyinka o san ye oba afun na o san ne da ene de aya na mmon sister yes ene de na mmon na o so o shawa ho ba fancy be ko shawa ho ba na o so akada wo asa obi a me ne ti de dem de e de no be kan ma me yi anu na no de aya oba okada yin so oba no no abeda aya no okada na obo pa obo di sisi ne hwene me bisaw nti obro na oba no aya odan yeni nkomai o pepa we ni ase ne suo sa we ya me nso meja program no mesu ahyew mami nsu ene o de wusu nyina na wo kasa na nkomo ne koso me say se odi watam de anti se nyina awie wo se wa motro mo yinka fanti be ka motuade oyinka honam no yinka esa ye besie gingen oti ase o ka wa nyina ahye owie a e dan na wan kasa osan da ho na osan no woda na oba sa na no de ayod na no sweet words o ka bi sweet kire o oyo ka and oyo ka den oh yeni nkomai we de oni mi na edi nkomo ma nkomo na me fa point in film ayo ka de na ya na du na ochima yo de na wa koya mani oh say de ja oni me nete de na me koi nti oba mi ntimi nka hwe nche na me say ayo ka de oh o attend de wo kai so wa moto mu yinka ohunam so eyinka o sa yo oba afun na sweet words na de okane de won say ma yesu ban no atom de ne o kai na sweet words na okane de won kai fene say oba fia me nka sample na obetu ahyem so o say e be say o ya ade no kwa na me hu ade obeka che me da wa na obetu ahyem so okunu no ene ye rape o rape
sister jan hon no ne nkasa na nkomo na ede me say oka sweet words be na chiro me say ma de ya no nko an ye kai na de ede ne de ye nkai enti be me ya wo de na be ya ye nyambo ni din otimi di watemen de waka nyensa na oka na waka sweet words be na ende ya oka chiro wa na wetu wa de he fe say me ko chi ma ba me beto a mintimi nya hoade bio o beto wa unya hoade bio nti eno aso beto a show so na otu show so de a wote wote na wa ye den no ma dese mama no wa ye den me ma tissue ana j o pepa we ni ase na de apepa why no atese mu ama no okay nti yenkomo no so nti woni na di nkomo akasa opesa won fa oba no embro e na still so on nkra ne mba na adent no so on nkra ne mba fence papa ne fan no e na me ko hono na me so on nkra ne mame o di matema kan sam kire me ankasa e di atem ne bi ne sen ye de ye ni ma di to me diatina all day. This Akoma danciona ye to me diatina all day. Akoma eje, Akoma eje, Akoma eje. Ni ye me tumsa, Akoma eje, Akoma eje, Akoma eje. Ni ye me tumsa. Come me kabi en kosiri, come me kabi en kosiri. Asenti en kosiri, en you breathe en kosiri. This Akoma danciona yet me diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma eje. Ekuya eni kwakufo ene ye chiamo. Ene eye ukuada midweek ene asofu bebre na ya sorry bebre na ya midweek omo manye na nopa no omo ye na nwumre enti ene ye nchia hronko ye de kwa ma asofu ma ene asofu emmeme nyina na echia ekristofo nyina sanse efiada aya ye chia ye nuanom enkremufo enti ene ukuada midweek o hwe de yenso ye chia ekristofo nyina na ye gidi se obia ho ye yenso ye ho ye ene adom no bi asoye so divine selection or the adom ye ama enkwa ewo yemu na ya betina ha na ye de aseda eni kabia e na ye de ma no bebi a wo hwe ye na wotie ye fibia so ye chiamo ewo kwan chonko so kra eye Akoma 87.9 FM ena eye Onia TV dwumadie no eye Akoma mu nsem dwumadie saa dwumadie eba so adwuada ekopem efiada bia ewia ene ye no na ensema ha nkofo tete nkofo no munya kamafo no omu de breye a ye ka ye dan ka ye ku ye bibia bi ye siesi aware ni nyina aware pe na ye ngu aware wa hase bade aka ne de ni nyina o de breye na ye di hu nkomo ye sua de enso ewu mu enti enne nso ye de ensem eba enne nkomo bi a watepa wewu tepa asem ye ho ya ti da ne ye be pa hontuma kitu e be fa we pa ntoma ye pa hontuma enyi wa fidie ni mfu ya na nsam e koso pa yo ene ye motivation no e ya ye se security tip kakra police fu oboye kokko kakra e won se bi ho ene ye di etu ye hofo aya ye kasa na ye kasa na ne se kronfo na oba mehwia wo no e wom se akronfo no omutimi eye survey no mu hwia de nanso ebi wo hono ma eye wonkomo bi a wadi baabi kai mu na wotena ye na wodi enkomo bi environment bi a wo a wokasa ye bi ene ma obi te ya wode ho information call ya ye behwia wo enti ye hye mo a wotena kai mu na mi ko yiska 5000 Ghana cedis 50000 Ghana cedis hye me ho tro na wotim no onim nipa kra wotim taxi na wotim na wudi sa enkomo no onim nipa kra otimenya police force memfa san kaiboi memfa mbra mo kasa bebrebe no ene ma ye behwia mo nti aya susu kasa hwe bia wo ansa na waka okokua mu ensem ebi nti we security tip but the motivational ye di tu ye nyina ye hofo dwumadie sena mekan eye Akoma mu nsem eba so adwoada ekopim efiade bia omo amahyehe dwumadie ede amaya ye de ebremo eye nana bila kantanka madam Faustina Derry Spartus kojosa akodie omo nso a omo de ye ko Facebook TikTok na YouTube eye Beluchi nana yaw na mema omo streaming room ho ni nyina
yen panel members as usual omo wa ha me say omo di omo time so amanti me hu omo pe na me bo atom yem say from Reverend Sia Apai Life o wa hadada ena miami nua madamfo osan ye me maame Peggy ono so eti akonwom dadaada na enne ye nkomo na ye mienu kese pa na enne ye ko Dubai papa bi hye fine man oni obi anyim osilla onju nyinsen la lai say girl ni pe o say won pe onyinsen papa no so no bu man bi o fe na me gidi so wo yire because in the picture na you hu yam crank it to be sign digital in chain yeah adia ya mo chechere nto na wenti mi achechere nto na sa koto fom dia yesra ogyinsen na hwa akra na wate na wunnim dia akra na ono so afri oba from ho eba no yo no so eba be ye ewo wa brabom na me di kan ka say ne ye kotepa asema esi wotepa no ansa na meba panel members no teacher ni be maybe o ochra de wedi be ye eduasa ho kosa me fa ni age ni nyina entuja asem no emu adwuram teacher ni be ma na ochra de wo SDS school bi wotepa no na what's me can say wafane to aha anka mi be jema to abasa area enso yes me ka say wafa akra be ma to akra na di 12 years ena wafane to wo bu no to agum say pinso wo bu akra no to agum police fo de o ma ye nyame so adwuma o ma chi teacher ni no asem na china e wo court wotepa nti yes ye mpese ye be kana we ye teaser ye be se bu hu sa asem na yate yeni so die chire na sofo wa ba clerical wa hye suit ana suit wa hye ni nyina bi na bible shower motuom na kwa akra ne maami fie kosu ekopa chew eni asore ma mo pa chew yesi so bra no kro yes ana pa so o kira de no o san ye choir master o kira ndwom ewo asore ho asore ni ye woni din ye mfa ntudwa yesi asem na china court ntiwe eye teaser ye hwe de chine court na asem na ebesi na wa teacher ni a ubu nkra to gum yesi di moto ni de bia nkra mema tete so ho no fa ni motivation omo lift na la wa ko butun na egum no wa ko butun na egum ye ni de eche Reverend Sia Apai Life akwa aba amede unu bi na ni clerical pacho so teacher ni 30 years ni we bu akra 12 years to agum ne tu na bu agum na sofo wudi e kire pacho se ma me no me anya out of court settlement sofo we oya sofo yo me da wasepa I'm so roadway no is 40 problem with road no ho kakra e wo ho pa I'm say kakra mpesa me kana say Bible can say according to Matthew chapter 5 was inshira ene opatafo okay so ata say ndi we sofo esa assembly beto wanim na se wanti men ni hu dwuma ebia na asemo no e court no ye nipa no be ne e beto afiase ye de no to afiase a na nche se asemo no hu nsunsanso na ye den etwam okay so ata say ndi no sofo no de oye ni nyame dwuma se de be ya asumdwie ebe ye dwuma ne bia asemo no ebetimi Reverend Sia Apai Life mama we bu obi no tuna egum o itu no we bu egum 12 years akra na sofo wo pacho de woman na say ne to na we bu egum no se nyame amamu a ensa ama out bi ana se nipa no kra no nyame amamu a na ye de ne kotomu a na nche se nipa ne ho ato no so atase endi no mfom so de enya aba but mini nyame mu ede na meka no so atase but sofo it wa fanchana oh there be yes on fanchana okay so we are assembly ni ho ya de se kan na edwa the assembly de ano na eden eka na ho se Peggy tena na ho se ono manson ewo ni mu there be sofo we de anya manson we de wo se mra ni di e ma tietia fo na nche no mbuofu sofo asema enya nu no so kra na se de wasi ekeka na hono se on sheba ne menya adwene wo ba we de road we de your 40 and shaking na sofo me gidi se wo se mra ni abrantie ni di on se omo motai farmer to no last time e ka asemi wa ha about spiritual marriage okay so atase bema
nyame ahyɛ siesie oba nim ade ebetimi account a wobehunu bema waye bare ne to bare na wanya baabi amfamfa se ne to ebini dan eho na apese obewura na we so di spiritual no eye tumi bi na aware or spiritual marriage spiritual marriage no eno na edi ninya amma ne kon entimi no mema ana times no omumu yesa ni nyina ne bia oye okot ana bi freemason ana bia spirit bi eta adwuma oye no echi na sofo eni obeya pepe wonyonko panyin ne fa ne ye na 12 years die ana me ka se on se pasa me chese so who nim so kondo be ma die a pa wonyonko be ma oye panyin na ne ne se ne ye two adults friend but ni kwan se o ka so won pepanyin kra sa debi so for the forward si na pegi pesa across the so on se me hunu se ana me ka se pegi no chese e ma short no enche no ma ko ma ba so ho ebi dabi omunyina me be a suspect so de mehunu na meka ene mi nua nyame sa wo nua ti so ka sama to busasa ko de man nka nkyere matiti afo enche no mbuofo asema mfo mu ho krom beje amomo ediye ma pagi kwan no so nkasa kakra baba pagi me yemra ho ene se ma tieti afo na nka me se ebi no mu so ese mu nyina ai asema yi pacho uhu ne sen ne nan wa size 2 emra de nya popo reverse ya pai like Some papa no na wo mi ni mi future. Papa wo bompa ye ma wa sorry manya kunu. Na wo bate o je wi ga dem se mi esu je mu. Antipe. Oh, so fu yes. Na ada o so kwa ya na mo nsa ya. Afia ye be wura mo no. Pegi aye from ya na me. Hey, papa ma bo amane. Obi so ho. Ti I was so near GD takasi. Oh, my anwa me sare from na. Wa police fo gina gate na Mr. Marinho. Asemi na sofu mu a empanyufo tutu ntima esan se ese ofri tapafie not ahemfie as such but tapani kroni ma ni ntinu panyufo etutu ntima sofu body clerical ahye suit okita ni suitcase ka ho bible hye na motuom pacho sa akra ne maame no mayan bedi asem ni fie wey anti bi mecha na machi atif panyin be no sese na otutu ntoma kwa akra ne maame ho no and your voices ni nyina o me phone ni so oh say because we court nti na ye kan ye very careful no and asofo ben no o wa sorry o na sorry di nyina wo me na enti teacher ni no okoto ni college and the minyan ye baby so ye train or pass it through all the necessary requirements send your pass it through the munko hwe na adwene mu 1 okay 2 bia na sebi emwa ne ye netini mu okay because nipa we se preko chen na o chen so oda buom so onu so chen preko a o chen preko so sha atade okay difference bi eni omumu wo firi mu nipa te biem ko mo ate biem na mo anu kra ya no mfa mema anti bie even po one kasa wo janan enya wotan yo but obaketwa enya wotan ba kola ni free be 5 years go kono okọ toilet a wo tete ade na ya wo ye wo the gloves what you see and now father cry yari na sebi wo kwakote o father eja nan ya anti bi hwese de wo si ye wanim sebi nyankopon onye jimi fo ene wo design bi bia wo nipa ho se na papa so fo ka no oba e de bonahem bema de bonahem aha no de yemienu nyina ye de yen se de ye den sebi ye de jaye nan and that akro no eye kete almost ya expand you oh there be eno nti na the moment ebe ye na adwuma nyina awie wo WC so na ekọ back enti se wo force na wo bia anti bia be sa ko back bia mu ana there be na wo de we sa wo yem kura timu a bra wo bre ansa na wo yi sa ne mere gu WC na be ma de na ade den de be wura honom aden ena nipa tirimutim ye dene sa na nti bi wo se wo se nko pe no yonko panyi ne yonko panyi ben se ni asam ka se omo ye bi omo ni omo yonko panyi ne yonko panyi ben so wo yo bi a wodi hu ni na wo bu hu a e ho de ye fin da bre o okay
eye fi da bre o pa fa brush wura sebi uturu mu se de wontimi wohoro mani fi da bre wontimi wohoro mani fi da me matena na nkwase de nam ade ameka ade hode na ya na o ensono nipa nsono na abo nsono ya na eyi no oba wohoro ne se den ante de ya na bi wom sa ne ye sebi what I see ebi ni na wadie no oh enti sana sebi nipa woto ana wotrum etie okay nipa wo gina classroom e kire nkwala de emabui se nya wade bi na wo de koye de ne wo ye fi se nipa wo sa wo chinde ne tunwan buom ana jata buom na ka jata we no kra onsam fata so obetena bebi amene omienu tie asam no kokot china enti ye ka se we de ye bie ni keke ne ya hu se ensam no ye ni de akire enti sofo kra na o pa chaw no we a record them sa sofo ne nana no munyina wo se chi munyina gum sa omufu aso ne ma me ne kasa wo se ne ba no cry sign yare nti o so omu sign call anti be complications ne doso so why ya che opportunity ya ye di why ya che pa the dangerous one anal cancer na de to no mfumu kura no anti be ye hu ne sen na ba e hono adan enti em say o teacher ni na o 30s mu ho na o charge wo SDA school bi mu wo o maame nyim na nkoko yi ne gu yesi wakwakwa yi nyinsen agu wo ya abortion say ni pe no say ko o maame nim say no be no say ko pone ne kura de ye me den say teacher for no mo school mu ho no yesi o mo de o mo support yes nti o mo na epia kura sa asem no bebi a wo say ko bia no asem no so we ya bad time a wo wo so wo feel maame ni pain anti bi enti nkomo ne de ye di bebi ye nya nkomo ne free ye ne o maame ne oba akra ne busuafo adi nkomo no ye di na de o mo kan ya ama ya twentwen so a ye ntimi fa asem no nyina badwom wie ye no ene ye kina court na asem no no enti we ye teaser ye bie hu kitu we ye police for dio Ghana police for ye jomudi omo amra hye omo nsem nyina ye jomudi enu ntini aka ya no atum enti de ye ka ne se osofo ohini o abusua panyini o se wo wontoma hwe ye bia se ne tutu ne fako sofo sa wo krali ka se wan ne se AFF a twen kwesi ada fako asori dem fako chi asori ma ne ja sa asem ne ma friend say omo a emra no se fata se enu omu die no ana omo mo hwe mra so no mo nya adwuma no ye mpensem hunu bia wo kuro ma no ene judge china obet na asem no so wo court ye chiawo judge ye chiawo eni bisa china koko emo no miensa e be wie program ni ehu asem no bebi a akwakosi se wo so betu bofo kra ma o makọ ye nam kwa so kra duru hompo ni judi ye nam kwa so kra china court wo ye be wo bi ye be wo pa ye be fra so obi wi abode e betim ana eduro ko wi am 5 km ye de ni tum 10 years a we de minim sodomi case de minim se judge bia se bi onim na adwuma wo ye de o ma brantie e mafie minim migidi pa enti wei ye de konkon ho na enche bia me se ye na ye ko Dubai eni be me ni monyamfo fe na wo so oni obi akatesia abayiwa wakodwem wadwem style bia bi na oba na nyim o se me nginyi say no 5 months oba na hwe no ho ene san komo no na ye bedi na ansa na no ye kodi fufuo ni aba ye se Akoma FM fufu party yo hiane wayowa ana se asanka pepe now they atoa ye wa ha nyame ya aduma 10th of August eye meminda nimsa meminda na ya na kofu okosu na ko yiye ebi na ware eye fo ni titi mesra wo dia no potutu wa ko hwe odofo na odam ko hwe ni achi ya na uchichi ni ase na ya uchichi ni ase su we yaze no chichi we ase na su uwie ya me hwa dia bo no wadan aswa heye ye chemi ya municipal assembly ye we ya mu wa dia su ada no kana
eno obi send a message o say ye bi na se ne o si gifufuo e ho kra de o me ya fa ka efi baby ayewo bia ne abona msemomra o amanfo fe chichi ni benche ba omo ba pa omo last year inti obi bi say say enti we case ka na o de bani fufuo na ko ntimi fa anya bi wo fie ni ana on de wo mu ni say case ka de o de beba okocho ba sa fufuo na na etwa no 2030 ajo beti say ne fufuo 10 cedis nim obi timi gi wo aha ebi oji osisi choba odi wie na okobeti wo no enti sa wo spend 20 cedis na wo ba na wutimi nya fufuo ba 2024 so obi timi edi nkoa de that is it ye nipa ba ko bi ye ofra ye pa me refi ni din ye o Nsem training ana eni ni Nsem training or whatever oni so difufuo be fall se akoji bi kwa oh guide wa to na meti baby asisi ewo no oji sisi de ne tilapia wie no na okọ beti wo okay o wie no okọ efie fufuo asa woni nam sa meti sa no kitabo enti oji a na odi agum oji a na odi agum na mi sa na ene nkwan ni nyina was oh me omo sua fense mpabo mo ye mpabo enti bi wo adwuma mu enti onu mo mbeje akona mso okay se mo bedi nko ade a ye ni problem I think enti frechichi bana obedi di me na wo fie kwada kejeti asemptweni that day no osimi me di fufuo ni nyina bi na obi so nya ne de obi di queue mo nso no de wakodi akodi ade fa no be ye ade me de chief meeting no my god because chief meeting the obasi ya no so sasun treso papa bi ai friend akwasim pampa anu twa woma Jesus na so kum kraman na omo kɔ no ofi ne hwininim baako a e weska waje entino obi a oba bia no hono say chief meet we dey free but fi bi na kɔ keke yeah pagi edwa wa so oh ye be chief meet no oh ye be ye enya wa chief meet ni bia wagina no one dore no yes so number 9 de betu dwan ye wie na afra wo so de o hwehwe pagi na wo chief meet ni bi e wo kwan obefa so obeku no kwan obefa so obeye nkwan no e de abesia no e de e wo so wo ti de nti America mimi nuan mo wase ha ya o mo echi ha ye ti wo de be ko me ni o makasa status ko no mo di nko oh de ya ni se e benya chief meet no ana mo kro mo de bi be badada o mo ase ye mbaji bi na ye nkum no wo honom de ehia ne se e be noa okay ntanya den oh see the oh some there me there me mfase munsi okay kramai so kramai yem pefie there okay ascension dog name of the omna soso wa e na mo pe en send no mo bet maria che en was radio yo enti nyame yadoma 10th of August enkomo ni nyina ye obedi fufuo Akoma FM fufu party Joseph Kahu Joseph what's okra Joseph okra okay Joseph me no special request e dey from papa o ye be yama no o that's ene George baby awo bia pegi si obe yama why enti no nyame yadoma me that 10th of August yesi wo ba de ohia ne ayewa anase wasanka na wo diaba abedi ufufuo no mokwa ubetwi jena ubetwi eyi a ubetwi ene daso no tilapia nkwan ene daso no belu chimpacha ya no amame omo twimoko no twimoko mema no Reverend Pacho person kasa deu say ye nyanko ho ye be ko ho de wani ye be ko wansa yakọ eyi yakọ Dubai that's all we diane na on say dey see shake wo ho na that's right bibi adana kwa me pe mema no twimoko mema no enti moko a ubetwi ento sa ubetwi ene daso no ekuma yemkro ai ekuma yemkro ai onwa akakedro ni mako no ni nyina bi wo garlic ye moko no so kokko kakra green kakra ni nyina bi wom enti yesi ni nyina bi ubanya bi wo grounds wo aya no mo de brabro bi kra ba yesi ada no se da liver kra na ahra wa nyina no mo twi ni nyina bi choba afo no omo be bo omo ho se e na omo de eba de ohia no wayewa eta no kra benya bi wa ha na de atwu o de atwuje ne ni umoko no me se ye be ye program yi e wo Akoma Municipal Assembly eni mu hwa e na ye no eben Akoma FM eti wo de wo yira kra na onim yi assembly hwa o de bra Akoma FM ye ne shopping mall na na di hwe ni hwa abrewa no ne bag hye na motum na wo twumoko nkete esia obi ba hye na chi wo twumoko
fufuo party so be free you wo bia e be chi na so ye na boss ready na yabo eye ready anoma signal ye ni yabo de oyare ye na oda hospital ye abriwe super ne canula giving setting na ekita che Frida ye Frida no wonne enti no e mana o magipini so mbe ye aduane ama ye eye saa meminda 10th of August no eye Betty's Kitchen owo Asokwa Freeman Hotel wa na Betty ewo na Stay Bright Chop Bar ono so ewo adwe enkwanta Sisi Chop Bar owo Tanoso oba fo wa ono so ewo de chemso na Confidence Eating Place and also ewo Dakodwom. That's right fufuo de ohia ene wayewa bra na yembe di fufuo na yehyehyia adofo yento ye haw ni bingu omutimi saa na otimi saa sa no kra no chese enya asem kitwa wo krom hanom sei yesi yenje wo kapre na item 13 na mase eno ne ye de hina kwadwe so na item 13 mimi ni item 13 omo munim do munim eni ese item 13 na weba aha ono ba kwanya sponsors no na afi na mati ase eno ye de bo ase item 13 okay ti boase enti emma we na o maje penny o be ye aduane e de ama ye yesrew so ye choba operator na so pese odo ho be kan ye ho na ye fufuo emma nkofuo dia me se ye fufuo ne ye won firi ba bi ma e ho na ye wo fufuo no emmemme no mu gina so na mo wo emma no na mo wo enya mo amubedi na mo wo choba operators na de o mo nkofuo ba o ma be wo fufuo wo dia me se de o hia ne fa ka iska ne bra na pe waye wahya won tuma na ode kwa yira no pa no udi hwia no wase akotena se wapepa wano wabuada nkuto no onyankopon na onim waye ohu yie pa aha bra no na dina ho no bra na oyare na o se oda hospital no sorry be di fufuo no ono ene da so no na oma so ya sinema ye di dwumadie radisada no ensem pie ho we brother bedu fufuo na poto yi wa de hye na motuo mu no na plaster family na ni baako na bandage so chichiriti enso se me ba be di fufuo ni wie ya na no hoto no ya no pa no wo twene ya hyase sada na nso na Akoma FM ye ba ye nya 5 years nti ye di ye 5th anniversary na ye di fufuo party e de ekawo nti ni asanteman maji yatum Ghana man maji yatum no munyina mo be kan ye ho na ye di ye 5th anniversary na ye di fufuo ye wi ani ye kofie ni ato ye hawo ni nyina ni ato bi edi egu ye se ye be ye no wo Asokwa municipal assembly ni mu he ya na ye be ye dwumadie no nti wo pesa oboa ye e ma ye di dwumadie e ba so be ma ye chief meet bia e kwan da ho chief meet ye nya different times for cry ye beje nti wo chief meet ni bi wo ho bia no ye se ye wi a number na ye de betu dwa no na wa friend number no wo be ma ye sika wo be ma ye achede se ye nsuo drinks bibia wo pesa o di support ye ma fufu party no e ba su bia no na wo de a support ye wo be ma ye banchi bode odwan nantwie tilapia enam ahodo adwene beef prakontwere kehuro prekese konsusa bibia ye de ye kwan ye di fufu ye yie bia no wadaroma na waba aba be kan ye ho omo so ya sinem ye di fufu party no ebrel no ye Midimafo herbal clinic na Mira palm nut paste Mira tomato paste na Mira agushi mix na Obibini Black Man Company Limited Mab delicacies omo nso enkate ayanyam ho tepan yankate apropro ni bi no enkate papa na omanyam aye ni paste a ode ye onkate nkwan a esofoma na apai na dedel seasoning powder omo nso asoyasne lip tomatoes na lizi tomato paste company baako enso mu product no mienu ukodwa so a de wo pe no na wafa na odi abafie abaye waduane St. Ben Jewelry omo so ewo Afo Kwanta na Live Long Nutrition and Diet Clinic omo so asoyasne na Traffic Studios na Ghana Tourism Authority mesi dwumadie we ye di promote Eat Ghana enti Ghana Tourism Authority so ehu dwumadie aye di enti omo so abe sponsor ye eho enkomo fufu party ye be san ato aso na enche bia ye be kwa ahoma no so na ye ni ye nuaba no akodi enkomo na yahwe bebi anyinsa no se free Dubai de bedru Ghana o se free Ghana de ko Dubai na asen abo ye be kwa ahoma no so na ye ni ye nuaba no edi enkomo na yahwe entoaso a ye de ebetoaso enti ansa na obeba ahoma no so no yemfa ye commercial baako entwem Power Specialist Herbal Hospital
owo fe yiase hospital we me sisa odi owu di mu hwe kra hepatitis die hepatitis o ye ho ade papa hepatitis A B C D and E so wa hrawa no aye kese okọ power specialist herbal ubenya wayaresa sciatica yare a eso sisi na aso to ase na wuntimi enante wuntimi enya ho hwe no ko power specialist hospital omobeye wo emwa udompemu ebu ana okasa mu ebu ko ho ulcer ena kompo eno nso okwa ombetimi asaw yare eho FDA aje omundro ni nyina atumnti wo to omundro ni bia ema wo yem enhyehye kumase omo obosomtwe kwan so feyase eho ena ubehu Jazro filling station omoni no ena eye enhwani mu Accra omo okwabenya pokwase ACP main road eho ena power specialist herbal hospital omo ewo enti yebeso so wa he ya nya kwa ahoma no so ne ye ne nua ba no edi nkomo ye wia power yebesan abam ho. Hello, good afternoon. Hello, madam, good afternoon. Me pacho eti say Sami adumo na ose. Yesu adumbo ko minimu din na mpesa wa obo odin na obi anka se me na mabodin di ama o. Pacho udin. Pacho se me Francisca. Yo, oni ye kasa free hin Dubai na se ehifa. Me no kasa free kaswa. Kaswa yo. Enye Francisca boye nkomo en. Oh, enye boni dia like na me guy bi na me wo hono. And na yisi aya said anchi bia sa enso na me wo Dubai na me share no. Na ya kasa no na me nkrata samunye. Enso ma me ko page ma no. Sisi antata na police training. Police training me ko da sense mo kakra for 3 months. Enso 3 months no na me ho se me na me be fi na me contact me. Onu mum contact me because me lose me bibia e wo ho no. Omo no afahwe ambifi. Me catch you no. Onu no pick and contact me no or the foreign number before then me need break it up. Adentia o catch you me say like me no relationship me I say me take advantage of relationship na me expect physical one no ba the buy one chair na me mat na ho ache adentia o say me finance finance na me di me take na me say me say can you say dia Michigan na me di chi na mejuma say na no kasa ni me break up so later na me realize say me na ma be say na me catch you no wa reject me and wa block me or say onye responsible na ebia na you be for dia na me ba be she na ma baga na ni me say na sa kwan dia fast edi me tika by nyesa for confirmation and everything into my continental my scanning I just said dia de me suspect no o kasa no bo ne tofa na ye bebiem enti no me bisa wadaro ma na wayima no se ne tie pepepe ye ben na wo ko Dubai me call 2019 okay that's right o ko yansa na be ma na ba ana se o ko to be ma no oh me ko to no e wo ho no like me Ghana how Dubai ho ni share yes na mpese mi hu no sa wo ko Dubai 2019 no uko hu se be ma no so wo Dubai ho okay ono oba ho nche ni matna o 5 years until later cra last 3 minutes cra na me be share na me say me dey see your kan chebia me pacho o kasa na nsisi so yie mame uko Dubai 2019 that's right aha enti be ma no uhia no Dubai ho that's right ye ben last year yeah year this year February March yeah 2024 ina uhia bra no me pacho I na dey me ba fi okay enti wo ba fie time ben me dey fie exactly 31st of May because you deported me 31st May enti what now for some time and sana uhia bra no this year mu na uhia bra no me pacho okay na uhia no na a relationship and I say one night stand oh no na relationship but one say yes as na my baby young guy and let me see say personally no mama and na ma so me like me you my face ah relationship so me share no I thought say mature that I want to force you mature that like a very responsible na e dia sana no go no stand no so say you say mobile na me hold the type of person na oye okay before I be ko nyin say ne so no o wa kwatna ho 2019
to 2024 which month and I share abrante ya ye kana semi month we share February we share middle of February mo ho okay all right na pacho we the sense say maybe 34 and I will say what date young guys into na wow into premature man into some matured man we now show be on fie be saying obewo be in 40s ni mo enti ushia ni February no emu hwana na muhia mu wo enna so ana ennam like a check around March mo ho na muhia mu ewo endem okay that's right o say in between that time no BBC na mu break here and sign na all get back to you and hono man TV no work it out too but no work it out relationship no me patron or say me difficult at no but that time me juma say because juma na yentita and crack and say the strong shall survive it's me utimi ya ni you we no abesnishi when you juma because na you discard the and crack I will Dubai ho and like my plans answer CD it's about the same bisa ne ebia one rent cramming to Mediane like me did I baptize. Me feel say oh yeah me boyfriend also supporting me no moment me back fashion so because of that it's me bed in a man and he's working out after later oba back oga tell me say he was testing me he want to test my love for him then I say not person test to be me won't show me na me papa me we be doing that me feel to me that period na we ba better testing na me I'm not like me yes I you know so like if you train and the comedy and the papa and I can now better say you are testing my love for me you want me to come back and beg you and cry and all that no matter our level no yes sir me pacho uhu abrantie yi a oni ni edi nkomo epe kwan so no o ka cha o se owo yere ana uhu bibi se owo yere o ka cha me say like what divorce like he's now saying that like coming out of the public marriage okay enti mo ko bi ene no be na bobra enti na we divorce a ne yere no mo ne ma no wo ho no ma na say oni ma na ne yere no mo ga na ha eno nso like we are divorcing out of the marriage and we will be there oba for ye so ma for ye court we be there so no ba ni because we decided several times say sure so wa worry and so worry na me hu me so see he no more with the lady okay so the lady involved no na ono so Dubai ho bia na say oga no see lady no me man ba Ghana Dubai ho because now he was going through some trauma emotional trauma and all that because of the trauma no man rush the be she Dubai ho no yeah o see oba no harlot sleeping with men anyhow okay enti o share no February ena mo die around March enti time by na ye che wo kotu ma omu deport o within that time to say like your friend say March ending mo ho say ni share no February no ho no into early March no na I said between the ending of February March I can vividly remember it's 26 na ending no ba na mena ejuma pattern ejuma yero na tata na police chain into ko dey mo March April May into May 29 some multiply 30th 31st na me do Ghana okay na between sa February no any early March na mo relationship no no time ben na wo say papa yi ka cha o say wo discuss tata nti ojai wa okoya o sign by short within that March now I have to say it's just 1 month did that happen so quickly because me na my say we are in a relationship I didn't even know say all this will happen say dia we say the baba na say the children na say the sister and I didn't even have the clue to say obe break up with me and I say the sister enti why na enim sa woni sa papa ya ye bebo ni din but ye twen kakra nsa na ya boni din no why na enim sa woni sa papa ya ye kana semi why na enim e bia downful bi ana ono na downful bi nim se na oni ni ko relationship na ye new relationship enti na ono na downful or introduce the mama or say a very good friend but one thing is me talk actually me say now MTN and from that MTN you can get more inquiries about him okay enti ono na downful
and I introduce papa ya kana sem e de ma no no but I feel like uni oba wo honom you want me to know some of your friends you talk to me say no yanko be obo pani ala kono na ba Dubai or be town you be to him but only no to want me take me say my number because I don't have any you be a make number. Okay, so you got to know what a guy friendy, your boyfriend, all right? Yeah, but I don't know have his number. I don't know. Only introduce me. Yes, this is my friend. That's clarity. They say, "Oh, boyfriend, and I didn't down for the HCO. Send a best friend. I only know ever hono. It's like I say, "Oh no, Penny, the only person I know him say, only know what relationship." Yeah. Okay, 80 na mushia. Ewo Dubai hona. No about wo because so kasa you no kasa na rent cry na wuntimi ntua enti na na or that accommodation but me no say accommodation to point so ma to avoid frequent fighting near the make a machine then I make say no if any party say that to trade okay accommodation na yen ko Dubai dan pa church say accommodation like just some small room the other piece of my privacy. Okay. I said the rent is in the whole kind of partition. Okay. Na make accommodation. O can say o the o ko han o de. Accommodation like space the company in the amount okay. Into no there no company accommodation. Yeah, we will our person say we to compensate obetia go with people but no thing now pesa. No private you have no journal I said it's now we call accommodation na say no about how partition ho. Oh, sometimes you try or do what Mr. Shran maybe I'll pay Jumana say it later. Do also a band of radio off the okay. Ain't that time no one when who said now within that no me any clue I mean I'm not even thinking about it. One thing they say if you leave all those while I don't know what prison and I'm a period back until I didn't have the slightest grade last minute the third month and I say who changes when it goes okay it's no or prison would buy hono now o menstruate enti o third month na yeah o third month now who say o body changes na eba no na eno so Dubai ho na say that time ne wa bagana na me Dubai ho no okay enti ye chi na na me kuno pie kakra 4 months me pie wo ho wa Ghana me be Ghana na me start say pie yes enti ye jina Dubai ho ye wi ansa ne aba forma bagana enti Dubai ho na o body changes na start say eba no okwade mu 3 months ni nyina no be me ahwehwe oda Debbie on ko nim e from your mama and family for ho no ya tuwa you are not entitled to anything you for you be and so ko nim onim po say me dem say ba Ghana na be ka so ni na actually say all these while out me kana me dey me o say me boa na ma form ya stories that ma cookie apply na me say me find me kana me say papa be na wo ejuma mi e my salary so dey ba asem na ba and the moment I make say my baby Ghana na be me was changing the talk you are changing the dia or say so what could do Ghana then the dia say you stop disturbing me God will punish you or bring in idea I have all the messages there. Okay, we also have it here enti no obedru Ghana no okasa mu no so ka say you had no access to your phone because ye chill na ye impromptu into one fashion enti no obedru Ghana no dan na uni ni mienu mo time start say mo communicate bi but time omo chill no na me keep a tablet but me phone now no akasa no number ba ko no so no na eniso but ya so later no contact me through me Dubai WhatsApp no some mo chill na me keep a tablet but me akasa me phone no dey akawo na me one small iPhone and one tablet ni na akawo no me say bi akawo tata mama chino wo fa no de na mi kita tablet ni ya ma so no kofra ni ye na sa tablet no na eyi papa ni friend say e friend Henry dey we said to be honest I didn't like we said that because now a new relationship I share. Hey Francisca okay enti Henry oye dey na onya sa tablet no
or WhatsApp number or say whatever or me contact you. My number me use Dubai hoda da I will be any. Enti na o buy and na untimi and chatting through that WhatsApp number na son or no reach out to you ana. Or no block me. Or no block me. Block you when? So walking away no blocking me and no block me not with other. You're telling us to say we need that much 1 month though. Mo breaky and a short breakup. And then he came back. So no they test he came back with a foreign number. I saw this time. You be my foreign number. It's this guy some so maybe you pana baby. It's not this guy himself. He said they are a down follow, but I realized say you no one was asking as a down follow just to come and beg me. It's me catch me say this is the situation at hand, no. And later I'll catch me so or don't block you WhatsApp the other number no me in chat. Then I'm come blocking or status or I'm sorry this you leave me back blah blah blah. And I'm say you ma actually another number no try me so waste because she needs to know at the person. And you say what chatting me through this number. And just that me Dubai number, but me call number no do nim. And then now to be reaching out to anywhere be able to me reach out to him. No patcho Darby. Okay. It's okay China say when you no and I don't see. Yeah, and okay like okay me say me person me specific thing me finding means and ways now. And back I should divert the owner of the baby to the person. And I say apart from me be for and that kind of girl or that bata stay down and you know him to say. There is a passion to you but he's trying to run away from his responsibility. Personally, I think say he's trying to play smart. It's trying to say no man big piano. As I say every whole side, not to let me go through the pain. Now we know that he'll show up again and come and say he's sorry. And right now I'm going through a lot of stress. Because of all this, there's like crazy big family problems. I'm not finding it easy at family problems no. Dubai ne family na eboa wo se ko ne koye adwuma ne fa behwe fie na. So that the man na tell me fine for you but me jam me ba wo fie. Me jam me ba wo fie kwa dem say me do so nsi di kakra. Okay, nti wo ba wa hada dansa na wo ko Dubai no. Me patch right. Okay. E ho na patch na wo ye di adwuma if you are comfortable to tell us. Oh, let me with anything. Let me a waitress. But me can say no, you know. Because of salary, you know. Because let me see, say, I'll earn more if I do my own freelance. And I'll go back next time. Over your own day. Freelance, like you will be there for freelance visa. Freelance is all better. Okay. I say, wow, to a wow, crack. I will see part-time, part-time. You might not see a crack. But this is a company, yeah. And we don't control it to say. We mama company be na oma 500 cedis. Now we wow freelance. We see na be say they are 2,000 cedis and 3,000 cedis. Okay. It's not me juma maybe be yearning crack as na with their page no na answer balance na you. Yo, Aunty, unfortunately for you na between 29th and 31st over Ghana. Into over Ghana no from that time baby pem that time way no. How have you been surviving? It hasn't been easy, man. I swear to God, it hasn't been easy. Many cases is damaging from the clinic and like me and Tenenza. It hasn't been. It's just hand to mouth, hand to mouth. Because mama and show no money, no nothing. Now we say we can cry. No, I'm saying that now I hear Juma from that time 2019 now. You deport till 2024 May no. Now we was kaka krebi da baby and now bibi sir. Kakra na media no say Juma say sano. I was the one taking care of myself. When she started to na medication in the chair, when the chair. And when you are krum ho no aka say, uja osike bi kra ho. That say. Me say nti when ti me en just ke bia wa account bia mu no aka say bia uja sike bi kra ho. Okay. Okay. Enti wo say when your family issues, and then na sa pregnancy we dia kofa sa family issues ne dia bro. Oh, so like so this year the baby dey kwa no mo pay so so now I find I don't wait to go. Your friends no boame. Akra. Oba unya bibi anya, edwuma bi anya. Me patcho Darby. Hand to mouth na. Every sometimes 3 days na me di na me nam ho. E place na me nam ho. 3 days. Yes. Wow. Me patcho
o ka brofo fine pa no pe ye no wo kasa fam ye na me se mo yen ka twi na se me ye twi ni o ka brofo fine pa o level of education ye den e na den na wo ye wa hansa na wo ko Dubai ho no. Okay, actually, me here secondary school na me aka tempesa me ejuma as a flight attendant na me ambition no, but me share Ghana system na so you it is more travel so a course. Okay. That is diploma course. Okay. And so now me focus on me go Dubai and can apply for flight attendant. And me can move to Accra. Omo give me kind of 10,000. Okay. 10,000 which is a bag Ghana sika e move super 400 million. Now me my dream was big and uncle you ya me aba this have. Okay. Into we secondary school now quiet travel and tour no and I would do two kwan. If I try. Ti eno na wo ye wa han kakra na odi onya kwan de ko Dubai. But me year school now na me start to me kwan me start in Saudi Arabia and I call Lebanon. And then me housemate me dress for mama. Me housemate and me the best canon na me the best for Dubai. Enti wako Lebanon ho kakra and wako mako Saudi and mako Dubai. Enti Dubai na ye last way ya bo we de wa be. Me pa try. Yo enti last time I only Henry ekasa ye da ben. Then kind of mama no 1 month gap then ko the best sana again. That day na me ne kasa ye let me say 2-3 days na no blocking me. Yeah, that day na. Enti since then no nya access to him biem. That's what that be. Now, the pictures be out the my no and crabby none in chain or catch yourself cranny and in man. Catch in my almost 3. Okay. But two, the only original one to try, but no, 3 no so. Oh, 3 no so. The passion. Okay. But ma, me person may any bonny, it's not this I've just kept quiet. And I need to be asking that because you be a uncle or the better baby, but like maybe a Christian. I don't want to go that way. It's not maybe about to me. Oh, maybe a Christian, just that was something ever forward because they say, I'm very, very traumatized. My is very emotionally, like I said, emotionally, physically, everything. It's showing on my body, say I'm not okay. The number class, I'm saying, oh, Debbie, I heard the uncle. I heard the uncle Hawaii Francisca. I heard the uncle, ain't he? Oh, by on wine at say. But you're not. And how supportive has she been? It's not been easy. She's been supportive, but it's not been easy because when I'm a breadwinner, if it's a breadwinner, she's for my, you can imagine. Into no aso nya adwuma na bia o papa nya adwuma wo nua no mu bia nya adwuma o bia o be support o na me breadwinner. No dad is my say no na so she's old like on the 60s. I know say the ban on to ya tan so adwuma san be hwe le ban. Na o block e wo no wo nya access to him no. What try you use different number be their friend anko. Ma, yes. That be because if I know why not doing, so even if I try, he will not even. And I mean, once a Ghana also, Ghana card. I don't even have any SIM card. I don't even have Ghana card. I'm saying, say, oh number na, only so the friend na, what block you no. One will be different number. I try say you are reaching out to him through a different number. And then I won't try avenue no son shady. That's why we are making up the mind so they do bonnet. There is no honestly even if I like I should try physical or spiritual. And so to see baby and someone like that, we should not say they are not shedding the talk of a baby. And instead there's nothing I can do. So I felt telling me say let's say now you stay blocked. Okay, and Vanessa hold on kakra famaye. Only nkomo die kakra ne voice note bi o send ni ade de ma wo no ye pese ye mbo na etiefo no so entie nkomo a woni na di kakra ansa ne asia ba ho bi mwai you to hold on Franca see my whole entire life that I've lived on this earth I have not seen a tricker. I have not seen a deceiver. I have not seen women like you. You understand?
I have not seen somebody like you in my life. I turned up. I turned up because I heard something. And lo and behold, the girl is even surprised that you are in Ghana. Because she says she saw you and it was you. You came looking for a job. That's okay. I'm in a position to help. Let me just contact you back. Maybe if I bring you back to the job and we can start talking, we can pick it all over from there again and become good friends. The girl even advised me that, look, once it's X, just move on. I said, okay, no. Maybe you are stranded, you want a job. Let me help, since I'm in the position to help. Just to turn up to you, to come and look for you. Now you come and tell me that that stories, your stories, go and cook it very well, okay? Go and address your stories very well. And do you think that those proofs of pictures, those things you told me, or those things you showed me, do you think that is enough evidence? And then after having it there, haven't sent it to me, you deleted them. You know what? You are not, since you say you are not here in the UAE, fine, let it be, okay? I tried my best. Keep deceiving yourself, not me. I have aims, okay? And I have goals. Because of what you've done, I think that I would never engage myself with any useless woman like you. I'm telling you, I took my time just to analyze it, and I went spiritual. I went down, deep down, but I realized that all you are doing is nonsense. I should not even waste my time with you. Even if you want money, this is not the best way to come to me and come and ask me money. This is not the best way. We once dated before. So what is it that is bad at, oh Henry, I am broke, can you help me with some money? Then I can say that, okay, wait till the month end or something, I can give you money by then. Than to go and look for some tricky way to use to be exhausting money from me. It will never happen. It will never happen. I don't buy those stories you told me. I'm not interested, okay? Thank you. You can continue to block me too as well. If you want to block me, continue to block me. Franca. Ma, you do not so far. Nkoma we ye oba Ghana he ye. Ghana na say I see me the fire trick no. Na papa ya so on shada mbu kra o kasa osikasa cha okra nyo. Say Ghana na ma baby no amana be mo. Enfa so bia ba so ba du biem we. Me pa cho. Okay, me pa cho ye besia fro say ya ye commercial break. It's me pa cho my phone emmen. Ye wie commercial break na pa cho ye besia fro why? All right, thank you. Ye bese nipa odi exercise e kan wabrabo ye pa na wota trends ne wapom so obi wo ho a onidi ntem na onsan so nye exercise yesa obo akokora na so obo abrewa ntem esa akra gro no ndi ni yie obeka so obi de dro na eje anokwa ma o libido etiko yes if this exercise ya dia eboa pa okay wota ye exercise eboa ma blood circulation yes moja na say yesi die frisa ne yie no ekoyie pa won say ni padua no nyame de pipe early body ni mu na moja ne fam no ye ntini no sene obesi asiesie ohun no aye sase afa no eboa wo ma moja no etimi die frisa ne yie now the covid no so aye waduane anopa no wudidi wia na wko adwuma ubafi na wudidi wia tinetimo pom kakra na da unso bi wo ha efri
Sunday kosi Sunday otidwom onya daje nkwa sorry na wonsa ne dintem sa ya de bowa ne kono yes ntra bia me tudwom fo ma na fo se o yare a ebe de mpa so botumi akodwom enti ada bi wo ho a home kakra ebi se wonya sika ni nyina no ahwe ya abrabo no ebe den ya de be sa be bod ni nyina be sa ya de enti wo ye adwuma no na wa ma wani ada ho se be ya obenya ahoden we ye futu akovi organic taganat ya de ma ye ma me no ye papa no se ye adwuma no ye mfa sisa nka ho office for no so ka ho ye de ye tina sa very fie na chai say wa bre so ade udi ya na o sa di papa office for no ka ho ye dwom for kwa so ana onware ye na ye mia kuna sheki body ni kakra so ke bo me nko bi en no bi so wanti ase so no kra na me ka no yeah o so ware o se no so here sa anadwo mpa so exercise no no kra ni exercise so for kra jesu akobo boro park so ya twaswa ye tu sa afo no Covi organic tiger nut powder no aduane a ye de friend no say superfood if you say ahwani ndura ni paduane hia no almost 80% ewo atadwe sam Covi ni mu nti se wo de ye waduane a esiesie ni paduane no na eboawo ema wonya ahoden ye immune system support aduane se udibia e boost immune system no ye niam anya media aduane paduane mu a ode so je from fighters yes adua immune system no mu na se ono munya require vitamins no a eboa ma won ye ho ye den ma wonya hoden obi wo ho ye adwuma kra bi a na wa bre obi wo diabetes or pressure enti ama anopadidie no se wanya aduane bi a asichire ni mu a ontumi ni na Covi no esan say what natural sweetener nti no so we diabetic anapa no betumi adibi eboa e manage sugar level no en time ma sa ekru a sabi etatu diabetes for no ontai enya bi ekru da ho na de Covi ni waduane a esan say ahoni nura ewomu no yestronkote no ekunu ntem obi wa na ho ye ne den se wontumi na waduane ye Covi organic tiger nut powder atabi sam no odi enie wo so na pa no adidi na wadibi anwumre wadi waduane nyina awi a wokoda no na wahono no pika na wadi wo to ho a ebeboa ma otumi adayie na nipa bia wontumi na yie bia no ne nkwa entai enye tenten yes if say nyame asiesie nipa bia no nseche we say eduru anadwo no a ese wotumi da na nipa bia no ehome na bibia nyame de aduaduamu no etumi ye adwuma yie na anopa no otumi asori akoye adwuma if say we adwuma no the whole day yes ase nipa dua no rest no anadwo no so untumi na so ho nti da bia no na wabo akokora no wabo aberwa mo no so ho nti ye kanfo Covi organic tiger nut powder say fa biye waduane na ensiesie nipa dua no se oba tan so dibia eboa no ema se omanufo a e produce quality breast milk for akra no nufo so bia a eye papa no akra no mo a onta enyare yes nse akra bi o ho a wo no a obeyare saa da bia what is hospital se odi atadwe sam Covi no eye waduane na oso adidi every 6 months e kono ma ne dibia eboa no ema na adwen eye sharp or 19 tem se wo hyesuku asenso a otimi sua adi be kire bia no ne wure emfi enti na se Covid ye super food enya aduane enya duro nam eye aduane a ahoni nuru ahyemu ma na udi bia eboa wo ya to apete herbal shop pharmacy supermarket ya numbers no ye miensa okay baby a wo bia ofren a ye be direct na wakotobi eye 0200 77 72 77 0200 77 72 and 055 8400 265 055 8400
8400 265 and the chat to is 0244 78 76 39 0244 78 76 39 and also that TV no so and it's a TV Facebook so edaso wetimi atro ato na oni edi nkomo wo enkran yako Ekus Pharmacy ewa Shaman ebi ho na naboachi ansa ne herbal shops a etwa ankran ehia okanchi drug lane obenya bi ato OP Pharmacy ewa La Paz okọ abenya bi ato Little George ewa Tema ebi ho okọ nsawam Gwai filling station ho a yedi bi akoja ho na Labadi Total filling station Beach Road ho no obenya bi ato Kofodua oko Gapson Pharmacy a benya bi ato na afi na ohina na heba ebi okofodua mamu osunyan monko Green Light Pharmacy ebi ho Kumasi Poco Trading ewe dum Freddy Mens or Dr. Mensa KO benya bi ato na Tinata Herbal Shop a ewo Sofolai ho no ebi ho takrade for monko Mensa Herbal ebi ho Connect FM okwa benya bi ato Mama Doris o Cape Coast I was bi ho na Cash and Carry e Tema yese Ghana ha de baby abefa bia Wisdom Amache tell Yanshan ya da na sepa se ne wasi aboa ma tech ni eja fosi top product no nya asem keto ye mama mpanimfo a mo ho hyehye mu untumi na enema nkoyi woni padua ni mo no wodia ne covid ye papa no so modia ne covid wo a wo ye adwumaden offices modua ne eye covid organic tiger nut powder amrantie no amopese munya hoɔden na modi adwuma anadwo ene awia no wadua ne eye covid organic tiger nut powder wo adwuma na wabre diabetes pressure opese wutumi da yi a unya energy a eye covid organic tiger nut powder so obazo dibia esiesie ne yam na emana tenka ekosoro se wo dryness a se wo dryness je se bia woni be ma hyiamu a se sia na wase area ana se wonya kata fa covid waduane na ebe greasy engine no na woni ura hyiamu a ebe ye moto ye na nanam ye ma so ansu atoto na kotodwe no ya na wontimi ntiaso yiem waduane ye covid organic tiger nut powder e ma no so dibia unse essence a natural food supplement intino so wudibia e say ne wadi fufu pepepe esa no enane bad cholesterol unse da bia me ka say cholesterol nyame na eye nipadua na ewo mu eye but esa edidi bond intino bebre enya bad cholesterol wo ye djuma kra bia na wa bre esa na ase wa ye kutu wo ye mu aye bia ho fa covid waduane be ma wo sound sunu mu kama ya numbers no free ni nkomo e bia na bibi kire wadwen ya e 0200 77 77 and 055 8400 265 ni twa to e 0244 78 76 39 Ghana ha bia wo bia ofra e bia na wo shop na pese otubi kogumu a ye bete so amawo na won so nya mfaso e fize mfaso nti na ye adwuma na edidwa ye no krepa ye das mini abema me gidi se nyame ye adoma na wo twa ibesimu no ye besan ehia Herbal Hospital na yedi eho enkomo yesram nkomo na yedi no areho but ye besua de efrim ye nuaba Franca a yedi ni di nkomo Africa soa oni be ma bi anyem ewo Dubai a eho nsem bebre no ye besan akọ ahoma no so na ansa na yesram yesan aton ade kakra ewo studio hanom na yesan ato ahoma no akọ Francisca ho entini ye ka se Power Specialist Hospital hepatitis B de wajimu award part 2022 ya Ghana head na yaresa bia etimi etu hepatitis B ase award no ono ena ne nsaka ye hepatitis A B C D and E okwa hono ma obesaw yare wahrawa no ayekese sciatica eso osisi na so to ase ya untimi enante onemu ebu kasa emu ebu okwa Power Specialist Hospital a omo ebesaw yare ulcer ena se ukompo eno nso ope ho
ayaresa na wakọ Kumase omo fe yase bosomtwe kwan no so ofi esreso a na wokọ fe yase Jasbro filling station enimu hwa na omo ne ye enhwe enimu enkran so owakabenya pokwase ACP main road eho na owo takrade owo Anaji estate oni Anaji MA primary school no na edi enhwe enimu omunra omoton a FDA age atum so ye edo ya herbal malamix eno wa malaria achew no akopa bi ato herbatin herbal mixture na powder eno so e boost immune system no na jiga herbal mixture eno so ye ma emema no se wonnam semu akofom no na wakopa bi ato ene ye wa cough care herbal mixture oboso aye utwan tentan untimi nya ho hwe obowa ohwene sisi ni nyina no akopa cough care herbal mixture ni bi ato ena edoya herbal tonic eno so enum atu untimi didi wonse no aye basa wasori udi asudidi ye na ohonamani enye fenenya apomuden o pesa nre nyina bi ato herbal shops bia ewo man mu kwa benye bi ato Misty Herbal owo mrom apidank ono so ewo emrom Freddy Mens owo KO Danny Herbal shop ono so ewo mrom ena Colinac ewo Ashtown fra wo number 0244544422 ena 0200383831 na one Power Specialist Herbal Hospital ND Enkomo yeko Asanska University College of Design and Technology enne yesi atade pamokra no so wa ma professionalism ambemu enne me pamach na me mbabiem nti eno mo pamade omo ye tire omo ye jewelry ni nyina ko school wate na kope degree kope certificate bi na fa bata wadwuma na oye no eno ena Asanska University College of Design and Technology waba ede ama ye nyina o so ye fashion design technology jewelry design and technology product design and entrepreneurship ena digital media and communication design o training nyina bi wo ho no ama certificate ede aka ho July ya omo ye admissions enti fra won number na oni omo ND enkoma 0540124400 na oni Asanska University College of Design and Technology ND enkomo ya kwa Dank Herbal aso ye Dank Herbal yare bia etete wotiti enam yare de Dank Herbal okwa wo sai omo ho a na o ya say eniamma into Dank Natural Healthcare Complex na oni omo enko treat yare ye syphilis gonorrhea ene enam yare ahodo nyina ene yare ahodo ayambodin okwa Dank Herbal la omo ebesa yare omo opechi number 2 eye City Life Hybrid School wa ena Dank ewo fra won number 0266593330 and 0244017556 na oni Dank Herbal Complex ND enkomo COVID for ni yedi nkomo nti yen che ewo mu nkomo no so pe atadwe a yedi na yenre na etu ye ni pediom yare wanyina na wa pe COVID organic tiger nut extra fine powder na wato fra won number 0200777277 and 0505408862 na kope COVID ni bi ye ohia ni unsuo emu aye de udigumu a na waka ne se koko se ye hausa koko ana se ye mori koko kan se koko na bubu pan ubom wona wokọ no wanya wapomuden dada Royal Homeopathic Clinic enso eye promotion a omode esa enyarewa ahodo nyina o say oba untua hwede ohia ni se obetua 50 Ghana cedis na odi age o card na edi aye folder edi amount di aka nyina eye free so eye consultation eye free o labs eye free diagnosis eye free ni asia massage o me say aya me emiemia oni pedua ne kakra ya massage we mo wadwin mu eda ho ukotena adwumem na wo yi a bibia sisi so that's a body ne bra na adwen no so abre ko na kwaji free massage Royal Homeopathic Clinic na onya wayaresa omo Kumase etimeti Munich Junction ehwa ena omo wo Accra nso omo wo Madina Ashaleboche ehwa ena omo wo Techiman omo Blue Cross Bay Faith Baptist Church ehwa ena omo ewo omo numbers no 0242951005 and 0204496212 and say 0242951005 omo ye adwuma adwada ekopem memenda every 7:30 ekopem se enwumre 7:30 ebebo na kwaje wayaresa ewo honom ye call good morning herbal mixture eno so how be awe oni pedwemu no unya good morning herbal mixture bi enuma wo ho ebeto infections ahodo nyina pebi nenom
wo honam ya wo ya sciatica ya ese ya be ya so sisi etwe oto ase wuntimi nante na wo da bia wakon mu wo sisi achia kope good morning herbal make sure ni bi nenom ulcer eno so etimi etu ase e de ma emma bosome so a na ye de wa ye calendar e wo fie na wo tiem na wo su anasa o menses no kra emma yie ni nyina e de how be bra odachi pe good morning herbal mixture na enom e na o pressure enso e wo show diabetes ni nyina kope good morning herbal mixture na enom edubia se kwan no so de em se pharmacy shop pharmacy bi e wo ho anasa herbal shop chemical shop over the counter shop bi e wo ho bia no ubenya bi ato e wo ho first over the counter e wo atase nkwanta ubenya bi ato honorable sako de atobiase e wo kwan na aso Mr. Kwaku drugstore edubiaso kwan na aso ena Mr. JB drugstore fumso e kwan na aso Francis Mensa Herbal ono so e wo edubiase nti edubiase potem hono no de good morning herbal wajibe bia ena sanso na bebia wo bia no herbal shop bia obeko bia oso pe good morning herbal mixture na wakwa akope bia to eye Dr. 3 days ono unum ne dro ya 3 days pepepe ni wo hu satraye e wo unipadua mu frɛ won e wo 0246 594117 na oni omo endi enkomo enti enche bia ye besan akọ ahoma no so na ye ne yenuaba Francisca edi enkomo na ye kai mu se dwumadie eba so Monday ekopim Friday ejuada ekopim efiada 12:30 ekopim se no miensa ebebo ewo Akoma 87.9 eye Akoma mu nsem dwumadie na abaso enso ewo Onia TV emrekro na ene TV ne de ebo 2:30 a na omayiyen akwakofa dwumadie foforo eno ene dwumadie a yedi ewa ha ejuada ekopim anwumbre bia yesua de yetufu yesu yedanka yeye bibia bi wa ha aware pe na yengu ewo Akoma mu nsem dwumadie no eso wo pesa wo de wasemba na yesua de wo mu a na wafra ye number 0530 507849 na oni ye producers no edi nkommo mini abema me se osan ye me dofo eben ba bedi enkommo mi hu ne pe na makai hindi pacho boko de yesu ado me ho ye pa pacho baby afi bai ye ndi nkommo ye de nyame ase se me hu ane mani age na me hu se bibia hihye yie na mani age ai ye mbo nkommo ati bi bedase yo na me de echa pesi so fi yaso ye Magana for ashfo any tifo said ye dada ye be kai wo ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi herbal mixture hindi herbal and area e hon komo ene ho adanse ane ye de be so mo na ye de yadura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan ye kasa aduro we ya e yadura oba ene bema ane enom na ye hwe man fanum a uyo ba na wo ho na infection bi te se gonorrhea adokoro na hawadwen oba bi wo ho a onya infection bi te se gonorrhea etimi ma ensansan ebegu na himfie ho oba bi so wo ho a onya infection bi te se gonorrhea etimi egya no dwonso ya yawo empempi no uyo ba na sa wo ha we ana wutim na tetew na hawadwena asema meka ne se ko ba bi eton waduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wose ope Zahara mixture ene Zahara G capsules enuni adura onoma ebeboa ebegi infection bia etetew ni nyina afiri ho oba bi so ho a white anase odepoa ene na betena ama ho a nkikaye nketenkete ana hanadwen ho a ensuo egugu ni nkakra sebi pampan ewom oba de bia mekasa asemwe enya ahusiesie nkoa ne se obeto gakese enya ahusiesie nkoa ne se obese designer wears akese ahusiesie pa esipi pa ene se obenom Zahara mixture ene Zahara G capsules no enu ni adura ebeboa ebema wa himfie ho no etwa yopo se de be ya nanaba na besa babiem to ba ko ba bie to waduro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a onya ne mensesa emma flow no entimi emmeye oba bi so wo onya ne mensesa principal no nemu oba asamba ko pe na meka pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan enu ni adura ebeboa ma pense bia wo nemu ebeboa ma o mensesa no flow no etima baye
odi ya ne se obekọ ba bia to waduro bia no wato aduro no bia ma me oba bi so ho na tenka na awu aba Zahara mixture ene Zahara G capsules eno ne aduro abeboa ba ma bi so ho a wakowuro tokoro ni mu akofa ennam yare bi te se gonorrhea ama ne ba ma fo wa na airform ama ne ba ma no nyina ahyehye no ne ba ma no onama na mbubo ne pe na mu dwan no odwonso na obre na ochem ansa na dwonso no etimaba owa oboso na ma na nsuo afiri ne bema eba bema mesi uni problem eno a ne se obekọ ba bia to woduru bia pharmacy shop herbal shop o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dro we ya dro won so a eyenubra ane atete ane dia frafra ane dia ye se odofo wo ho na owo weak immune system onkomo no ayemre odofo bi ho eba ne sa ono nko ade bia no ayi no fun yare nketenkete ana he yare nketenkete ana adwen boso ono nko walking distance kakra bia obi akwa onte brententem no boso ote so de bia na yare na dwen ono nko aso onya infections a adura obi afa all recover tentem ama no ho atono no boso ono nko onya yaresa odofo what is our only problem? Adura abeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dura we dura so the for ho na osa so tete wonderful ko ba bia to duro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules wonderful dia phone number si e bia na enkomo bi wo ho anasa wonderful bibi chi wadwen so anasa open no bia ton fe sisi ane ni nkomo 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 other for you beko ye memedro no so aye friend no Zahara man capsules na say dro we aye dro aye natural herbs ane de aye sameka natural herbs ame pa chesen eye nubra ane atete ane de afrafra aye na mema bebre timi complain de bia yate memedro de na dam soronko e wo Zahara man capsules de meka ne say Zahara man capsules aye dro aye natural herbs nubra ane atete ane de aye enye memedro na onoma na body temperature no e kosoro enye memedro na onoma na Akoma ebo kinkim ni bia enye memedro na onoma na nipadua no aye hyehyeche ni bia se oye bema na wo ho na owo weak erection na o mema ye no aba form bema mesi uni problem pe Zahara man capsules bema bi so wo ho a sisi yale ene na betena sisi yale agina boso entimi ema ne mo adwuma wo mpem bema mesi uni problem o problem no asolve wo de ya ne se obeko ba bia ton oduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop o se ope Zahara man capsules bema bi so ho a na nkomwa no ayemre bema misi uni problem Zahara man capsules enu ni adura ebedi wasama mawo ko ba bia ton oduro bia edin ne de Zahara man capsules odofo yebeko ye adura ye fe no hindi herbal mixture de bia me ka me say ene malaria mixture tatahwe pa e wo market ene say aduro no hindi herbal mixture so odofo wo ho na 3D mwawa no tetew odofo bi wo ho a ade chi obia sori akoye na dwuma no ubonso ono nko waye no phone nipadua no ayemre because wanya malaria fever na aposo nyina eye ne ya na numato ontimi mpo endidi no wanya hode akoye adwuma apeska ato no botom odofo uni problem ko ba bia to waduro bia wo se omaw hindi herbal mixture odofo o typhoid fever na tetew awadwen no ko ba bia to waduro bia wo se ope hindi herbal mixture odofo bi so ha ni sugar level no man problem odofo fa hindi herbal mixture aye waduro enu ni adura abeboa a regulate sugar level na amba wanya honka odofo bi wo ha oya dwumaden ogina ententen eche oya adwuma oja ho odofo misi uni problem hindi herbal mixture enu ni adura abeboa ko ba bia to waduro bia wo se ope hindi herbal mixture na odofo to aduro na wodi ane se onya akwadro na abenu meduro na to so mame na yare bia ha wadwen bia no hindi herbal mixture ebebo awura ni paduanum ama ni nyina afiri ho odofo Sajo phone numbers ni biem 0246 34 34
83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for Manusine, Debia Meka, men train and Mayarian and do so, and a bambo so atrema, a chain, I had a subbucketma. Into the four men train Mayarian and Bubu, and son wapper Karenstick in Nupa, ya diabe Joshua, your friend of Zahara Mister, and the Zahara G. Capsosa, ya did en suono and a nom capsos now, a of the phobia, a boost to immune system no, a cell to infection, be a civil gonorrhea, and the Zahara man capsosa. Ebo bema bia me se woye mbra ne mantam ya twetwe no etete no efre no wa minute bema eni hindi heba me enne malaria me tatatahwa me se ofa Ghana haba bia enu ne dura eteso ya nupai ba bia ton aduro bia say ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop ba bia wo Ghana ha bia ya topete ho no the first store drone bia me shop say ya me dem nti obeya dance me da say ya dance ya do ya dance bi nua me dofo eben me gidi sanya me de nkwache ye nea na wotwe a ye besimi ye besan ehia bio na enche bia ye bekọ ahoma no so na ye ne ye nua ba Francisca akwakowie ne nkomo no na ebi mu bisa say na bema na ye ka no wasem no yate ne ka ye dikia bo ni audio a oni oba Francisca o send edema no ye woni pictures nyina e wa hanom say ye woni telephone number na ne picture no de etene say de wono oni ne mma ena ejina honom won say ne mma ne de omonye hwe etie ntimi mfa be me Henry ya ye nim ne say na emi ne emfa ne mma innocent nhwere enkrai eso emba TV so ana se Facebook so enu nti ena ye nsho ye no ne number ni yaso ya boma enko enti se ye nya na megidi se echina nyame ya adomo a ye de hu feedback no ebeba na mohu se asema ye ka no no kra ewom eno no enti Francisca wa ba homa ne so biem yo enti ye de ye nkomo no eba wie ye kra na wo ka se abrabo mu aye din e de amawo ebi kra ya na wo pese wo nka wano aduru mesrew we de ho de enko wate enkoho na etiefo aya adwumadie no yenye no se ye pemwade ama obi but senia ye nua bai ahokyere ewo no so no ye njiji ska no wo yen akoma ha ye de ono ane number ne ebeto so na se wa na sem na count se ebe ya onko kana no aduro na echine bi ye betene ye say 32-year-old Francisca ye ni di nkomo no wakoka na no aduro esansa abrabo ma ye den ama no nti no ye de ne number no ebeto dwa na wa wo pese wa wo boa no na wa boa no e wo kwan bia so se be ya antenatal wetimi akọ enkra ho niama kakra obetimi atoto atwen se obewo no wetimi ato asa yeso ye try se ye benya be ma no Henry na waje responsibility no scan ni nyina wo ye ha a e kire se pregnancy no e ye within that time ya oken ya February March ho no e na nyinsen no e ba ye enti Francisca number no e ye 0535 164 180 wa e kan Akoma se obeboa no wato bibi di ache no ana se ode momo kakra beto so di ama no na ode ahwe nyinsen no ode aboa no ho yesremu woma ye nyina ye emboa no enti no enkoma ye pese ye ni wo edi etwato enti ni ntwato no krampo no eden na wo pese ye nyemfa mboa o. Hello Francisca. Yeah, madam. Aha na me say no eden kra na opese yenye emfa emboa o mi pese enta mo boa me na mo ntrake ya na mo no nkasa no se de no se no no se no se de na se find out as e de kita ni kita no find it en kan situation na me wo ma me very hard when say we are sure se never for page ma ayo na me ga show me this but aba no se ho de no se di me ho nko the dia se dia o ni ti na on the take responsibility because when you do no more see you they are can here okay yo dia kano na ehia enti ya de yesi ya njehwe emfa ma oba ye do number no ato ye screen no so ebia na aka obi akoma na opese oboa o se be ya onko ka wano aduro anasa wonye wo ho bone ni nti no but efutu aye nyina ye de ema on say anu aduro tot na aba wadwin no mu ne de yesrew erase kra paper why
enkodi ho awu wate ase enkodi ho awu kra ewo ekwan bi so na sweetheart no ne voice note ba ko wa ha ye pese ye bossa voice note ne nso na omo tie na omo hwe ye no na omo hu se nkomo na ye edi no ye fix ye natural enkomo na ye bo e wa ha say sign hold on kitwa bi e fama ye na ye ntie san nkomo we why Franca the ukan me ne wo ya adwen o share stop you see ukasa say ni bi na ya mempe no say we say me hwehwe obi because of say pamupam nkofo na no Franca Jaisa stop that word. Connect with that girl back. Ask her when she came to the office. May pamunko for ana wo dey bisa girl no. Say time I may connect with her back. Me one of the catcher me say obi aba na nimpa no pe ejuma no bo mi din black ema nimpa no esa ni chi. Me say why no. Enti me ko yi wu picture and I made it clear and say a lady we ana or see na me say okay offer o number mommy or see or the number be in fact I don't cry me complicated into me wanna me say into me went to me and Rahab the page manana what I say all this was so complicated into na make a chance say only bibi obey juma bi amame number now or the contact on no just tell me contacting nimpa no go the info for say a friend or term bibi let me so nim say or no Francisca on jai sa tell man na all year na yen kasa yes started say recently in the 3 days na sa DNC yes started say kasa no mpono na yen pam nkofo like yen pam nkofo kra na eko nkofo no musuro say police ba be che omunto mo ko listen no nti ahono ekana Akoma na Mr. Francis kra na so ye den nti say me wo hoyi didade untumi be hwehwe me say truly say wo domia you are saying say me play love games on you Jaisa I don't like all this talk if you speak to me rudely ebe higher too ebe me and it will be very hard for me to believe say pregnancy ni yemida already mendena ye men kan hwe questions na me bisa I have right to ask questions and I mean can say send me picture me bisa sisi amponi ye so we betumi e kire me we nsa na year me calm down kakra so one pa ujimu di say we are pregnant o de try we means an keke say if your flex can show or your stomach I know how your stomach is so if you can give me a video of your stomach to see how your stomach is I'll be fine I'll be fine and then akola no obewo no mehwe no but you so a be DNA ampa because these are the things that maybe me first me dey calm down me no me pewasem una unjindi una unpeme isi am I clear me no yankupon say I was not playing games with you who buy no or depression me no wa kasa wenti o sorry who yi nyama without like sorry hwe ankasa emirate we nka ho nko me how many times I force me say me fi ha me brad grandma me nyo bia o kan bibia na betu na mo me spirit catch me say help na ha aha na obey me oha na me and the reason why I made that so word the one tower no me pay juma or Fairmont me catch us asem way up to now I'm in processing that thing and me gidi say one of these days Fairmont juma na anansa ajanansa re juma no ebebe mu recently krampo no me wana ga say ne manager age me CV into me expect say obe frame me what I say it's not everything I have to tell you and there is so much reason why I want to be around the one. There were so many reasons. And sister me buy no na se me no wo kasa me ye bema me no wo kasa say wo tie me but say wo bufu now what pick decision ubufu na what pick decision they share me before last time what really pissed me off was Dana all of a sudden ubi pie wo me so no na o say
ɛda no ma send ma boka ma bɔ ka fa wafo taxi Akoma sama on scale se den ne hwɛ men kan kyerɛ all disrespect say me niska ɛna wudi mechi wohu sɛ me niska ɛna wudi mechi na wo san ba sa oba obi bisa miska na me dia ma me bo a ubisa me na me dia ma sɛ me wa ma 1 gram cramp na me ana me broke at that time cra my ebi me ma 1 dirham cra na hwɛ men ka me bi nkyerɛ deɛ woyɛ no cramp no sɛ stop disrespecting that sɛ bi me ye bi ma o don't feel like say at that point of time at least me ye bi ma o o ka kyerɛ me sɛ ohia friend say sika edia kan sika ho atua bi me san wie ya me shopping nyama kan ho ma o why ben how many guys have you dated that they are reasonable like that say obeka be bisa actual ma omobeko because I didn't have that money at that point of time I obisa ya me sika bi a wo Ghana na me enokra me twen wa ha no me twen sika no wo anything who charges a free mono well I say who sika wo Ghana nke sika na nka ho na bia enyi dwuma bi ma but say who train sika free no ma ba no ma you know say definitely sika no it will be less sika so na dey kan akoye me emirate ID well ena me yi makuma mo ma yi bi edi aboa into who disrespect all those things say 50 dirham na wo kan sa wo ni mo kasa nwe wo kan sa wo kan te say ma nyehwe amount stop all this wano so ye ya wo kasa sebi me back me bisa girl no say what was the intention of me connecting with you back bisa girl no because I say my feel me person na me do but me nim dey ba ya bibia say depression ever was so no men try biom say apia depression betumi afiri ho akwa ejuma we say me wo upper hand say me to me the wo aba ejuma men kire was dey na successful. That was the mission. If you can call that girl and find out from her, this the mission why I wanted you back. Not until now say oh catch me say you are pregnant and now I come back to Ghana. What you say? And she said that time, you know, utie me, and udi me chi, and I humble as oba, and by now, me yes sure say oh Ghana. One Katano Ghana no cry was hunting you to go a long time. Ghana no cry was really hunting you to go. Nti say wakwa fine, it's okay. Me it's okay, but this pregnancy of a thing ya all can mean deny akola no obewono. The little I can meet me here. The little I can meet me here because I'm not sure of it. The little I can I meet me here akola no obewono. Nti me masam you know me dey see her. Francisca. Madam. Umwadiana. Oh, madam, yes, Let's say. No, at that time, only did my time. Only did my time. I was very angry. So, last voice message on the man, and if you would tell a woman like that, how do you want me to feel? Sabo, they are born to say, that is how sometimes it talks. Hold on. They are say, yeah, bear me accept it, say, I'm part on the Wajin saying that to into Uba, but obey DNA. No, way any first or you know, Diana about first. We will let about time and no Ghana, but no, I'm saying, say, maybe say. Some voice notes, no, some way, no, I am come out any be kind D, and I say, after Ghana, way am about Ghana, no. After 2 days, I'm about Ghana, there's 4 days, I'm about Ghana now. Reach out to me. Or reach out to you. No, I accept pregnancy. Yeah, first time I accept it, but no need to my bag and I'm country. Last minute I make a say, I want to tell him something, but I'm scared how he's going to accept. So committee, they can't say my baby Ghana nana or to stand again. Now, one show attitude be unchanged because the casa yemuno or person me who and I cry your sense be say when you saw dear.
Man, that way no can. And only a back then, and only a time I will hold that. Shows our attitude nature. No, ma, look at that time we hear Sika edit channel and I'm a bit frustrated. No, so they are not desire love, everybody said. Then I make a channel say, no, time I saw it. So we say, get channel to say, rent to the cabin 1,000 Ghana now they 50 Ghana and 100 cities among. How is it going to? How am I going to manage? So the one Nsem no the man no the onya no the man no. The man but like right now I know they start to but they say I know me this suggestion about say DNA if you deny it. After what just is a person of a sudden now sister na do and making me feel like I'm a people beer. Like me not right I mean DNA. All right. But enye sir. Yo yate. Nti de o number no da ye screen no so. Ye say obi e beka na koma o pese onboa kakra bia no. Onboa say be ya obetimi dia call hospital na onkwadi hu awu. But ye ka tell say endi hu awu. What e make attempt bia say o fe dro bia nom ana ukoye bibia kra. Na ye nhwe oni edi nkomo ye nwumre yeso ye be try ase ye benya Henry a na ebi kra na kasa bi na wan kasa ye anhwe no enti na ne buafu no na ye hwa kwan ya ye befa so a obema na nkakra bi ode be bra obi a ye kasa wi ode bra wa appreciate it na nye obi a mpo na owo bi a omo obi bi why no me tacho if me ka send you kakra bi mi tie obi a di na dance meaning the type of person I'm only dealing a very intelligent person. And I'm very certain someone make I say yeah, it's possible say a better of the son and number and say block him. In that case, no, the next move then I'm over because I don't know officially Ghana, so he's free to do. Okay. Police if we call intelligence work, I almost display almost strategies one from him, Anna. It's the infant why? Okay, thank you. Nyamisha wonso. Reverend Sia Apai Life, is the road clear? But the road way there. Shaking wo. Yeah. Yeah, some yo, enche bia ye be call phone lines na so. Na ye nuanu ma mo hwe ye ansa na onuafo ye free so no mo so ma share ma dwen 0243 114497 03224 98035 Peggy ekwan netne echia kakra ai omumienu nyina enye depression e ma oba na bia wakasa basa akire Henry na wo bi say the next step wo a wo kra ko mpratwe wo so nim ni say name they say this your correction this say you trap lights one na bi la mo ko Dubai no ko Henry aye nim ni say name hey asamo nim ni say name but you're expecting us to do something for you something dey there was say yes all the abeso yeah but here is the case you bisa no so nim ni say name oko ni say hello good afternoon. Yeah, good afternoon. Antina, there be o nyantina anti bi. Anti bi. Pacho ai. I someone girl this kind. My name is a pa that I'm a mother. Oh. Look at you. If I talk to you, I say. Mommy too. That girl get here by me see women to pass. I need to me. You need to really Christian. You Christian after now Bible. Can you see? You see me about oh. You got the way Brenya, maybe. Oh, what is this? Oh. If I'm a child, what's super easy? No, yes, yeah. Oh. We go, minimum. We go, probably minimum. Mommy, Papa, we go, minimum. That's what we are bad. But let's come in my mouth away. It's really intelligent. Women say. We can do and so them. The next thing of sex is child. Namia no she share it. And it needs to be very useful. Matima. This abra boni why? You bring the anti-abna. Anti-abna patrol su bi mu aye yesremu. Yes, I know my yesu ebesu kra, and so kan yempesi ebesu. Anti-abna kafra. So now go na kafra boni. Okay. And you say, what would you as a Christian allow yourself to be misused by men? Why?
Amen. Ana Reverend, Brother Fine na ebone nche. Ya bone pa wo nyame ni anya de. Hello, good afternoon. Pacho di ni baby akasefi. Hello. Good afternoon. Pacho di ni baby akasefi. 1937 ma radio ni nko form kakra wai. Agori aye. Ah, afedi aye wo papa to mi tie o. No. Then pesa me kan say. Pese awa Ghana nya Ghana ni. Ai. Ya kamu no ye. Ye na o fen tia hu fen na te ye na ye su Ghana. Ina e ko ye be ko Ghana no be asabe fi. Indian si adinu. Ya be se. Amamfo someone na se go ko fa mani se ni ni se ya. Abaya fidi ada Ghana for. Yeah, that's it. I na me se. Yo, yeah that's 1937. Yeah that's pa 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Your friend Imam Kasafi Akra. Yo, Imam Pacho yetio. Oh, Obana Nsem na woka. Somebody here me extreme asokakra. Okay. Because I continue here from one pen. Na obi a wono wa continue ma wo Obama ba beto ho. We na be pesika e dia bafi. Sa na Obama so ba be pesika e de. Abefie. Eti sa wo rent dan. Na me rent dan ya. Now the catch them say, oh, that time at one. In fact, so if you have 50,000, maybe a member of 5,000. Simply because a smart person in our bit near the LPT man. And when my name was this actually say, I have an unknown quite on anything for me. Also, to a bank, I say, no, but it's just say, one look or two day man ho. So they might say about the two ho. And see, about the money and I say, or banny between discuss. Okay. Now, let's tell me a day man. Okay. Sorry, and some of us are going to say nothing. So, Obama say on you, man. Women are such obey anything. No one be a other killing face. And they are 100%. Okay. When we are banning to who for Obama, because I would see in Casa, we don't see in Casa and could get to us. So, you respect to be our baby. Okay. I want in Casa. Simply because, so what's the what? That's another better chance to be man as ya. And an empty man and any open. So, and to abandon your respect onto the boss. Not about the big gun. One man has not be man in Casa. Okay, me patrol you. Yeah, that's papa. Yeah, that's 0243114497 032249803 Good afternoon, Patrol D. Afternoon. Me Patrol D. 024311. Patrol. The friend Timo. Hello Timo, Pacho ma TV set name confirm kakra why? Pacho na confirm sister. We papa. Me that's why Timo. Me Pacho na confirm. Yo yetio. Only girl no, she having good for love, good for money. Okay. Girl no good for money. Because I'm calling for love and can be a man who be the man who be an call be a safety. Okay. No after the man who said you're many better. But one year is our no call for money. One want someone out. Like you, what I said the dear beer me me need for them and hear me. Now scan and you're not no say a schedule or water. Tell me if I don't want to drink them. But them I need you know about banning to or no about 1 year not to you. 1 year them on the back now also no means so they're a peace of mind. Yo, Timo Patrol, yeah, that's why it's not one was here afraid. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mama. Patrol, Dini baby Alcasefi. We going to DJ about you make a set feel. Hey, Mukromo. Yeah, madam. Mukrom.
Roy ma mi fidna mi fidna nyanta awo baba bo hwai Nígbà tó tó mo tún tẹ́ntẹ́ náà owó mi nípa wọn náà. Mẹ́bà wọn bá bọ̀ hwehwẹ́ wáyé. Ẹ máa ti rà sí. Mo ní fi okay mo kò máa tún máa bá bọ̀ yọ. Miss mi fi wa nyanta. Nyanta ẹ wà. Níbi wọn méjì sọ, ọ̀nà mo kọ̀ méjì sọ. Mpọ̀tọ̀ máa ti. Na ama mpọ̀tọ̀ àmì máa ti kàkẹ́ ní yẹn brother no ẹ wà. Ó ti àbùsẹ̀ na ọ̀ṣẹ́ màmí ní àwọn ẹ̀yìn náà ọ̀yìn because ẹ̀fẹ́ náà ọ̀dọ́ yẹn mi. So na ne banko tinga obi ni ja tida baba na kwa ba okay na bota na on sha ba ni ya ko won ya kaka ko tempo am ala kwa wata e mi sebi on ta ba ni yo yati ai yati ka tell me an ka pia warden Mr. Pia warden no bring bless me tonight esna of us be trees for ga bro so che nai dondo what papa ni nai hello good afternoon afternoon e pa chodi ni baby aka sefi but your friend Bob me ka sefi Cape Coast Bob what you tell yeah but maybe the first issue na man discuss here no okay e fa teacher na wa fa akwala no teaser na e de ba ye no yeah but okay so for assessment ka say na o mo di no ho ya okay Bible kampo e ka setia enti we say e jama embra no e ye juma yo ene de nyankwa china be court nti we de ye biebie ni kakra bi ye court ni wi a ye ba the case na be hye da asan aba ne aka asem because e koso pa enti ye da ase papa wa we chale to party ache afena no aba ho ai wa ya ache pa ye se de bia ni moto na nkra mema nko ena akola ni parents no we ye obi agbo krelika obi etutufu go obi asha henche mbra no oma mbra ni ejuma yo etichafo abode san komo ye bre ye e wo Akoma ye damase pa samu beti san komo e ho kire ye hello good afternoon Pepa chodi ni baby aka sefi so ni George mi pasa si asta dansona yo George pacho ye ti o oba no ni akomo pacho o ti ni na mama no na on fe no na so se mbo je de beti ni abu na yo ye de ono ne number ne betu dwan ti ewie na obe friend na why okay me da se so me shop mo TV ba mo TV ni si sun ti se ni se de no okay the number ni 0535 pacho me lo 0535 164 180 pacho why nti wo betimi ni di nkomo why na waboa na me 0243114497 0322498035 near calls baby and Sebi Niembra studio. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Papa. Your son Collins, MC. Okay. Because it's from Kumanga. Your Collins, yet here. And you can remember no, and you can say to Jacques. Pacho, why dear? Obama, dear. Are they? You say no, or Abanita, or Sanium. And money there, you bet you have one. But for some women coming the dear bit in a semi schedule. If the dear knows to see you go on the town. So because I don't say, I give you a permit now. No transmission, until you go take, maybe I can come. And you think of okay. Yada sini sa adwenche ya odi abe ya so me fa number ni ntudwa bi mu ai yada si Collins boutique area production on beba ho ye no ba be nkomo ai yada ma ana mu sa ka bibi wi pacho yeti emena moda no ebi mo you need you say comedy mo say be wa le mu eni practice but the wajin na ma sa jinu e be sa dane ye say at the base of place Buddha go e di sini e de e sama no yin haba me kam ti be ma ne kasemu a o do bi no oba no nika enimeni ya kwa na o ti mi ba Ghana kwa ka se o friend no wa ka se o Ghana
nka be ma ni plan say ne koda so ewo aye Dubai ho no if you see the capacity wa Russia dey 80 but you see kacha no so we need the change asem ya so be you be ma ni for serious be no do ba no odo na mpa adi bro ya di bia e man be bi see me that will say bro one say na be man do as you say me blame was me asa do mo man na mo be da ne me man na ya da ne man mo ye di ma be say you Collins will come when the papa that's why who you when engagement adult birthday funeral MC but family made name am yeah to them see a production member on the no about be dim come what yeah that's about Papa Collins boutique nyame en show yeah befa calls me no be hello good afternoon pacho di ni baby akasefi we been the shami onkodo the kasefi kolongu dumasi yo pacho yeti you Bibina na dona. Okay. But sometimes no. Na a money mistake. Although the money too much. Obama should be on the coin. Na a mistake be na way. Okay. I'm sure be around you from Kumana and Cheshire from yeah. No, you should the coach will be waiting for society will be a word. Baby no scanty or so people responsible for the pregnancy. And then of course that. Okay. If you know them on all trouble. Na mama no but the ma will na buy or don't so kata until I want to learn wisa the same crown or you them and you preoccupied. No, you say bedroom composition be ama and if you are them on so casting him our band bufu. The banning to take your OT, the Manacasamo say, or power sound blocking the view because what could be Diama if you are Banana blocking the pen. You keep the Manacasamo was so, and you before I send you just a catcher and a man. Oh, when you now see, she will be away, said the be a true from. Okay, the enemy Chelsea will be from Kuma and will be from Kuma, right? Why not be? May patrol you. Yeah, that's me. No, the one only think I said the okay. Now for the need to I'm sure the idea and you say I need that swim now you're ready. You. That's so you sack a number and you're there from you. Yami Shamunina. Hello. Okay. Yeah, back studio. Yambra. Last caller. Hello. Hello. Hala. Pacho mi tie pa mi ni asori dai. Wait to be engineer so. Asori dai na bu. Hello, good afternoon. Afternoon, Aunty B. Pacho ho ye de? Pacho. Yo, na pacho di ni be ya kasefi. Pacho me din de Aunty Gladys. Pacho na me kasefi Enya power bank. Power stand. Yo, Aunty Gladys pacho yenko. Pacho bebe. Reverend Dr. Sia. Yo, enche bi onu kra na ebe kasa o call ne ba ye ni nti pacho fatu so na tie oyi od ne number ni betu dwa na wa friend why. Hello, last one. Matia Sabo. Na me kai sa sorry dai na buagu so kra. Titidie ni bia. Papa wa we na kwa dia ni bia nye na ma dia. Aside that pacho yenti o why. Papa je ma mo jama mo ja fo na papa je am why. Yo papa je o how about today kan check ya. Jama mo kan je o ko ba bia on kam na me na nam. Ene papa je wa sumu a wate o srekra. Yo. Na me. Papa. Ya sele. Asam de bi o. Ya sem papa. Na me en de pacho no ba ni ke na abel zin ma kan kan mo o bi pro ba na se bia se na. Eno na me bisa no no se enye adwuma wo sa. Ne de de hari o fa hu de.
I'm going to be near your corner. Oh, the please now. That one I'm not saying next year. The minute I'm I can't some way. If you're probably what from Ghana or Ghana or the back hand to crazy. So we see how Yakila, if you're coming from one, so and the other number of Friday, up against football. So that the best thing everyone is there, and the brother will see the young bunch of children. Now, I'm not or the police station, Yaman and Canada, they would give their armor. On the field, can nothing now, or one year, no matter Eh, what kind of DVLA? When you DVLA, when you DNA. I will put it here. I'm sorry, that's what Papa. Yambra Studio near Reverend Sia Apine Life, Reverend, and they are share a Yinasan Comona see a Tumse. A tumble. To Sabe, the Dewani, Osowa. And the road Nimian Nanya Claire. The road is shaking. Reverend, Utie, Beman Casema, Mimi Sebio, may your banner, me who Necasum sena or Pegel. But it be a girl also cast any depression in the frustration be a no muntino. No for buo and fama Beman. I'll be drew gun, I'll be ready, or the other 2 years now. See, Beman, a day a foot to an outdoor no banos with him so old tea, a day foot to an outdoor man. Say, Kakram Pesamekana say, Yafe Obana, Obani you be we in the half on your quadruple, or you be a or your breath for papa because in Krona, or so wako kosuni yana, and easy. So koswa ubitimi atena ho cause bebre ko ekohwere wo mo nkwa so atiase enti oba no obi a oyo obi a opa adwuma na opese na brabon nso yeden etimi konkan ana wanya na dwen se okutu kwan akwakohu na mane that oya na dwen se okutu kwan no akope bibi di ayeden abafie so kakra me pesa me kana se be ma no unse first voice na yetie ya no na ayese otake geno ensem bibire wo mu a second voice yi ana ohunu ensem bi ha wan kan yi nti eden oso utimi eden eba fom wona wakoto wadonko ana adonko a wakoto yi obai so wonyam nyema wonyam no onyinsan ye no aye police for ana che no enti wokra wante ne nkan bi kopem se oba no ba Ghana nsa na wo yeden unya no so edino so wanya no no wagi atum se akwala no owo a obekwa akwa DNA test na obehwa akwala no ana obehwe oba no anka fade wo ka no because me nhuru senti a wagi asematum de na afedi wa block oba no so nti berma na nkasa no ne ni ye bi sheda nkoyi oyobi a meme de meme wo hunhum at times obi kasa betuma study ni pakro na kasa no a o study no hunu se wa bedi Ghana ha nti wo kan sem bi ebe ne de o ka wie ya no anka toa so e na ma ofon no enwo on no ntimi ne won kasa se wa block ne number na o pesa o chere sen so enti be ma no ade a wo ye no onye very careful because we are say ade bia wo ye bia no asotwen wo so oba no waye ne fam de de obetima ye bia waye ana me hunu se oba no nso no nakoma ha no se de be ma na kana because utie be ma na nsem a wo kan we ensem a no oba no e kan recorded until one who say oba no akoma ye den e ha no but oba akoma ha no a because of say onyem e ma na nyem a udi agora one real number bi kura betin tesuo pure ne gu so a good time bi ha na o makoma e ha wo mu because of nyinsan nti no enti ye besere be man ne se ye mpai bo no se ye betimi enya be ma no na afi ye ne be ma no nso e be kasa so ana ha nso a ababedie die
kwan biya ye befa so a ye benya no because me hunu obi a ode na asem bi aba ha asem no onya mu ayeda ana ye sra tiefo oba ne number na ye dia betu dwa no oba no enam enema emu odene mu osi be 3 days kura no no nidi na oba wonyem na 3 days onidi ye no that is a big problem and ye sra tiefo ani ahwefo ye jimudi ye nimuni amutimi ye yesra mo we die monkeka mo ho because said ye enema bi hye no so no me hunu se wanya mo a obedi ne ho awu we asana Isaiah 14 verse 24 o se awrade akanta no se di obo utirim kan sa ne bebem oba na nkasa aba na dwen mo se odi ne ho awu edina se ya hwe an stop sa de no a ebebem Reverend ya fa number no entudwa na ye commercial break ye ba na odo number na mate middle na den na wote ho a waye stay for sa no ono kwano no jama wa August 2024 and the forecourt of Akoma Municipal Assembly new Akoma MHHs back the soa ayo dio hia ni wa yo a free fufu ye be twakontomwa anum kwan ye hwena betra basa dwumaje abra wo de pokie kwanche atosode enam bi tse nantwe aponche adwene hobi ye wo bia ye beje na fa ye de abodwumaje wo bibia de be boy afresa no 0209119090 Akoma from Fufu Party. You yani wa you are free. Wofo madama ye dia Akoma from Fufu Party de bro. Omidima for Herbal Clinic, Obibidi Blackman Company Limited, Deldo Season Powder, Simben Jewelry, Live Long Nutrition and Diet Clinic. Media partners TV3, Onia TV, 3news.com and OniaOnline.com. Fufu. Akoma from Fufu Party. A feature. So my number ni okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah that's your name running to me fa ni location na to dwa ba friend number na baby owo bia obetro na yenko dwa so enche bia be ko Peggy ene Papa J ho no so de o madwenche no e de aba na yenko dwa so ni yenko no medro kakra we eye 3p garlic mixture we eye garlic ya ye di ya ena ye yimu ensuo no na ye di egu bottle mu a ye ton we ensuo bi anim apart from garlic na ensuo ena ye no aye 3p garlic mixture etun yare what say high blood pressure o menstrual pains high sugar level why kese abro so asthma sa wo jonso a wo bre ana wontimi enjo so kra no the 3p garlic mixture na eto okọ pharmacy ahodo nyina obenya bi ato ewo ho Misty Herbal Colinac Herbal Apidank ena Angelus obenya bi ewo ho Frepiwak Natural ewo 0248 928824 ana 0201000021 kai say 3p garlic mixture ewo etwa ebo emu ye call grow fine herbal tonic ho and also eye edra wonom a o menses embayi a etimi ebayi e de ma menstrual disorders nyina eye grow fine herbal tonic e correct e de ma emma ekutia infections ahodo vitamins ahodo a eboa nipa ni nyini yie ene ahodin mu enso ewo grow fine tonic emu upebia ta obenye bi ewo Colinac Herbal ewo Ashtown Misty Herbal Smart Herbal owo Obuase Freddy Men's Herbal Apidank Pure Leaf ena chemical any herbal shops ahodo nyina grow fine enso a woni cancer ne na nampontebotemu upebia to na wafrɛ wo mu na wenye bi ope consultation and also open dodo ato a na wako digital herbal clinic Kumasi Amokom any Bank of Africa ena runabout ho na omo ewo Amokom runabout Bank of Africa kwa ena ubehu digital herbal clinic frɛ wo ewo 0244 596532 na kope grow fine eto Agbozo herbal clinic ehonso yarea to say typhoid fever jonsomu ehaw nyina sexually transmitted infections and namu yarewa nyina sisi yare bema obema na ntimi ngina so ye enye adwuma ye emfama low sperm count premature ejaculation nyina
oko Agbozo Herbal Clinica ombesa oyare na se e de amount omo Kumasi Dichem so Old Insurance Junction wa e na omo wo frɛ won e wo 0553 417752 e na Accra so omo wo Kwashiman 0241750282 ye kowie e wo Posa Travel and Tour Company Limited e won so ye se akwantuo mu ensem bia no fedan won na won boaw so wutu kwan na hotel la akoda kra wani aya ototototo no o frɛ Posa Travel and Tour Company Limited a omo bedi hu dwuma e de ama wutu kwan o ticket ho nsem nyina no frɛ won omo be boaw na o ticket nsem nyina nso akoyie e de ama o pese wutu kwan hu bebi a o pese o kokra eno nso omo ye travel consultations ubetimi ni omo edi nkomo omo Aminase House opposite Matthias Junction Swami Magazine Kumasi ya e na omo wo KJT anso omo first floor Barber Shopping Center Morocco Adeshiman frɛ won e wo 0205215495 0504256360 na ye kowie e wo Caristic Ventures and also Zahara Herbal Products oma be kasa che dada ebe ne ye kodada nti ye nka ho nsem bebre frɛ won e wo 0246348334 0248569335 na uni omo endi enkomo Dedel Spices ope spices a odi ye aduane a obeti natural spices e wo wanumu a na wa pe Dedel Spices e de aye unuane ahodo nyina frɛ Dedel Spices e wo 0531105545 na uni Dedel Spices endi enkomo omo wo Dedel Jollof curry nutmeg powder ni nyina sachet enketwa akese ene de ahoɔden ene osika ebeso na wapebi ede ato Peggy Aunty B oba no mu ade ana depression na achi no Aunty B ansa na meba wasem no so ye be shreti fo ne Ghana fo nyina okay ge no ne ho na achire no ohia moa okay ye nka so obi an kofre ne koyya no okay ena ye nka so obi aso nkofre ne nkopɛ no okay ne ho na achire no ansa na obi beba mfram no se bibi na ye den epam te message so obi ntimi moa na ma obi a enkofa oja nkonkoka ne ja ho misre okay kakra bi obi a woron fa mboa no Aunty B enye se wo mu ade but ekame akoye se Ghana ha no sebi ye dwa ni ya hantan na ti ebi mu no eno na odi tu kwan Ghana ha mra nya adwuma emra nya adwuma enu nti na wutu kwan ko obi ma so boy ne kasa o se wan kasa na Ghana ne bon ho dada emrate ho no ko peden uni nkrata Aunty B ada na wo mpe ba bi enhye wo so pe freedom ahankwa ne wo sa freedom na ye ne nama sebi ye niema tantanta obi anya ehwe ba obi ma so de oba respect you freedom ni wo okay wo minni me bi omukọ ye omo ye made ni ade no de bia omo hye mrase nti de bia woni ne madam enenam ke achi ni nka madam bebem wako obi ma so traveler na so we hard working girl makwa ade ne ho de wo kọ no wankotena se din ohia ena epam fans kama menka no krenchew se ohia pam na okọ ba bia you have to be focused na bro ho ase okay akụkọ bakọ wo gina ne ma menchen kwa na akoma efa na akọ na wonyina honom wo na akire wo so na oye breadwinner na se nipa wo moni da wo so no edoso since wankase woni da wo so ade na wo ko no ma woni na fom na wonya adwuma na wo ko ye no sebi wo ba wo nam wo ko ye so wo so pe mature person eka brabo Aunty B oh sister Aunty B was so release tension Aunty B sister enu na so many alternatives wo wa obetim dey release tension enu bi ni ye dey here ye be call easy Friday o dey what I say oh okay bibi say me pe mature person enye nipa wanyini ena ye mature do ena nye obi adwene woni tirim bia na enyansafo obi wa adwene woni tim na e hair dye eno hair dye na ena meme nyina ka adwene fufuo omko salon kwatana se ka hair dye enu nche se aba ma na o enyansafo okay oti ase enti ko kwa na ko ye very focused e kai baby wo free ba eni ade kura pam na odi ko Dubai a kenya ni so odi wo hoi baby a wotin baby a ko ye ko che wotim se emu wapa wotie the boy ne kana ba eni so ma boy no opportunity ni say on neglect nyensen no okay say nyensen dey accept you o ko banking wo ko ye se entrance wo na exit wo e na wo ko entrance na se wo ko deposit ska e na aso aba motu exams na nka munya AA nka nkwaje dadada
eba e friend de o de breme onhwe na wonhwe nyinsen no owo wie no mo be ye omudie na eno de kwan da honom but mo mienu ntimi nkodi ago ne mma na wonka nche girl ne se opeso odi adwene bi na nka wo ko ne ko da nka adwene ko fa bebu mi ana Debbie, menini ni chaka bia. Okay. Wunim say what to say nanso ye dan ya brae ye de kwante ne ma wa aw entumi nsawuze. Aha, eso onye ye. No. Enti e was wo hwe no. Kopem time a wo bewo. Owu ne ye die ne na say boge ne dia ene no no anasem. Ba wuntimi njage ma ne na ma wa haw mu. O kine bia beti no wa num waka na no adrewu. Aden. Ha, nsam ha pa. Papa J. Be mane kasa ne de me aya me pesa me support you obia neutrally na metin finfin but then I'm tempted to support Bema no because ne kasa mu no oye Bema odo girl no onya bia o mani bi but I saw ba no de ne pressure no no di demand dodo udi se sa demand oba ga na demand na Bema se pressure we de means me enfrɛ me kra bio no wa block ni. Yeah, Aunty be dika ma menchia listeners. No say na me tie girl no. Even girl no donation. Se na osi kasa na chese oyobi a onya opa ne bufu na so nyawa. We be gina osu ye pa. That's right. Yes, and o share ne character type na. Oba bia opa kwantuo bebrebe na ni eden. O se watena Lebanon, Saudi. Wako Saudi Arabia, and say wako Dubai. Utim say ne eden. Some countries we oba bi otimi tu kwan ko hobia obi a ne eden. Because at times omko omfo ne bebrebe mu. Omfo ne bebrebe mu wonti obi a ne eden. Eden. Enti mo ka depression na onyem. Amanfo for nyinsen hu di dinsem hunu pa tia mema bebrebe e wo kromu a. Yenyima ye bro. Yes, but Aunty bi onyema ommoy. Onyema onnomonsa. Say ka so obi bua ombo na dwen. What you say onyema ommodam. Okay. What you say enti bibia wo ye bia no o se wo hu how we be say them. Nyinsen hu wonema bebrebe. Yet you say but enyema ne ntra so. Okay. Niema wa ye amana tra so tina ma bema no. Enso so yes anyema we. Me tie bema ne voice ahwe bema no to wode kasa. Me ready kasa wo kasa ne mu a me so onye nipa boni ni. But the oba no eye ne nti no ana ma ne ye dem. Yes sir. Until nyinsen na say. Until nyema bia say dey na as oba dey na wo say we ye. Oh enye sa say ni see ye cheme. And say ni say ma we pie Ghana. Enu nti afa cheme. Me hu se nyinsen aba me timi fa nyinsen be hyew abra enya wo dia da what you say o kasa no be ma ne trans din a no wuremu a tumi say asema ga yi kan de ene e be no kre but enya bufuo boy ne kasa no o se nani nso ade ti na me to question ne ma no se ente sa but me tie ni kasa ni how o si kasa na though or problem all right ye addressing ni nyina but how o si kasa ni tone no kra no o kra no kasa no we how a tone ni kasa ni si kona no say no girl no ni be dey e be dey ama be ma ni nya akwan etimi kasa tian so ba wi ase o hu oba o ye traitor ne sa nya mania ma ne sa you saw a lot of words any kwa say odema oba anko oni na ye dey anyem but due to wonu kasa ene wo suban kakra wada ne dey ache ni no ene o use sa words ne dey e dey ma it is a bema bi tie ne ne je wo ho a concerning the bema we no aka no na ban kura betimi ayi den ebu enti yen kan che ma no se wonyema eho akwan wo ho ebufuo ba eho akwan wo ho depression wo ho a eho akwan wo ne mo engira no so emfa nya de later eba affect wa ngaza die na bema na aka no e wo so oye because all doubt say wa blocking no be den kra nya no odna ko block nation odna dai na bna nya akoma ichia odna ko block nation let's again block native. What you say? Go block nation. Yes na. Onye den. Ombie no. Na omunni nkomo. Okay. Because o se ene dia, o se enye ne dia. DNA no dia be manager to so obeye. So wuji wudi. Se nyinsa ne be man dia. We need communicate. O ye ne kwa. You can go ahead and do the DNA. Yeah, yes it me yes possible. It's more communicate na we blocking no. E kwa na be so onya ne wakasa. So wuji wudi se oba Ghana no obi anwo da ana wonfa baabi da e o Dubai ho ansa na oba okay be transparent biem na be ma no en brem na fe munye die ne no hu sa akra ne de ba so hu se ne ba minim se obetima ya dem ahwe ne ba because all kasa no mi hu se still odo be ma ne kasa no nice man be noble man odi ya ye wi a wo be hwe ne pictures very very noble man
yentimi fa ne me hu no kra but true ne kasa no distance ne won kasa mu do atem no di oba no de ho no de ya be ma so du ba bi na obufu anya bote oba ya oba for respect ma oba anya se obu afu ntina who use words bebre e de ha oba no girl no onyi man free block nation block nation ohima abna man no na block because the girl na ya say onyi ni free na almost over case no why na nya ko ye de what to block nation ye say you free block nation honom me fa choma ye fa birthday CMFM na ye sorry djumedie no so na and sports embra ye first birthday dedication patro are you ready e call Mr. Mike Edu Domfe Mr. Mike Edu Domfe we efi ebusuafo ni nyina ho titiru oba unua ode hye Mr. Kofi Edu Domfe owo Love FM osi yemfa enchia kese emaw na yen show happy birthday baby a owo bia de toso mienu Christian na Christiana yeboa entafo oba ne be ma Christian na Christiana yeboa mo kwa sorry was St. Michael Catholic Church menemo na kwa sorry we ye youth organizer pa nyame ye show Christian unu nua na de mo ye bia irade ento insurance yo emfanguso emaw we say so a special one ekoma ya ye nuaba Eunice ofosuhima Boatin ye tai fro Eraba papa bi oye adwuma e wo Silver FM we efri emani nyina ema central for okuma se nyina ye fra ye ho girls brigade ye se ye chia okese pa Eraba papa bi nyame enhra na onya okese de toso 9 ekọ abaya ketua bi no ho fe no efia amoakoa jima we di 4 years enne uko school ewo McNailors Adventist Preparatory School ewo Old Tafo we efri papa ho Mr. Samuel Edujima Assistant Planning Manager National Road Safety Authority ewo Ashanti Region ono maame eye Madam Blessing Kodua omo say omo ma happy birthday efia moakoa jima we nya 4 years enne jumedie no ye de abawie ye eye Akoma mu Nsem ena yede ebremo ejuada ekopim efiada bia eba so 12:30 ekopim se no miensa ebebo ewo Akoma so na Onua TV nso afa from 12:30 ekopim se 2:30 ebebo na omode program foforo ede atoa so omo amuhihye dwumadie no ema yede ebreo eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Madam Faustina Derry omo amde call Facebook, TikTok, YouTube eye Beluchi Nana yaw eni mrantie na wo streaming room ho ni nyina ye panel members eye Papa J okasawie ye ni Peggy watenenka ende ye maame queen entimi ama meka yensa so enim se bebi owo bia no ne honhoma ne ni tumi eta dwumadie yachi ena Reverend Sia Apai Life ye hye nkomo na se ne ye ka se teacher ni bia Akoma FM 87.9 no onkomo no ewa ha o pictures no ewa ha asam no echina na ekọ court teacher ni a cha de ewo SDA school bi ewo tepa me se onkomo no ewa ha wo bu akra 12 years teacher ni be mo wo bu akra ketwa be ma 12 years wo bunu tu agum echina case na ekọ court ntene ye bie ho keke after court case echina no asam ni be pensen mu ni aka ne se ni a esitie enti ye nuanu ma teacher fo am tepa school mo na mo de asam ne beto ye na so no ye da masepa nyame enhira mo nyame ya adom na adomdom ye ne a echina ye de dwumadie ye besan abremu biom me a metina adwom ye frɛ me Beatrice Piogabra wo betimi afrɛ me Akoma FM eba enyi we fidie no enfem free hanom